I thought I was Nick Kwanwa. I can't run a bisa. Miss Alfona, the soft ladies, me in Fono so the gentleman. In Pepe, Nsem, I can't run now, walk the 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you saw on page my can the wild denopo. The man worrying rubbers and worry. And I'm not sound microphone and remember this kind of ways. There's so many we are nobody's catering for me. We are Mr. Weed Smoker. Some when you are looking at me, do I look like a weed smoker? I be they are fools. They are fools, yes. Minum we are more be or mufie. Or mufia cronfonia coinsa for mufie. Into a munu mufiasm. Ah, how can you see a gentleman like me and tell me some minum? Say na mo damage the image of a gentleman's outside. Men panesa. Na menu we are wine and fan bisa what be so more that say empire identity. Me buy am some tell you what be say wine tata the man. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. Young as some crano no. Na menu we are who fear be no also ya by for so di to some menu we na what be to that obi. And you also do fear some obi na no. Look at those fools. Among the can same go me yiri suma or ya ni ya or ya no. Can you imagine say oba maba warewa? Me me yiri hunu say me wi. Ah me nu ya oba to me obesi den. Na me nu wi kura we yo fi asem. Munya yo fi asem. U fi uni aba mo adama. Uni aba onya ni oye. Munya isa bia na mo say ni pedi ndodo. Mu na ni o se wi ni. Madam look at me. Me share me say wi ni ma. Fa me hu kura na ye me wanwa. We 14 na mayino. Today we 14. Look at your foolishness. Me to one young boy man kwaye e masa na nkwa de nante basabasa no so la me dwale ye adwuma no. Eno na so mo no. Madam, me se me na na. Ati sa uno bada, untumi ka se uno bada. Ka no bada, untumi ka se uno bada. Ana obada, uno bada, ena na ye say. Untumi ka.
because me buy no me sound so say me say ka say bi akoso am yenda ma so ogwa so ma na busa na ni ya no oba oni mbada ma ni papa nua ehu otie ma ntama na me kwa ko so otie me o prente so di mo ansa na so otie nya awale ona nsa ni ma kwantu abade a enya twe no so mi hu ni se o fu ka je tie ka abodwe se wo so ka je o waso no beda mpa ba ko so ba se enhyiamu de happen mama ni hu atumi me nda se mu we so woni me da mi do nya me o wo so woni me dai asa ko ba sa ni me beda e bread do asan anajo no and try to have an anajo ko ni me da ni ensa me do nya me na ni me dance ni na 3 rounds me ka bi bia ma woni me dai o to ba ya chia ne nchinam e na de beda da wo there be some me dem ni some me aduane me pepa no nti o to bi bra me oba no sha na tale o sha nyime tima che chire na tale o t-shirt we bi e red e de dem say ni papa nia ni hu me anapo be bo mi de o fie say wadi ni wan sani o mi hu ni kru no afroka ni papa nia fa kwabna o tie sesi a me ba me kra no o tie sesi o so wano de wa hunu so wa beda ho apie ba say e wo butu so de wa ni so wani me down pransa so wani ma na ma wo de wo ha wo be hu de besi wani me down pransa e de besi be man se wu ku mi ansa wo dabi anajo wo bra e pa ho ya wo frɛ no ka kyerɛ ne sɛ bonsu menyem sansa me bra pa ho me pa cho me ka kyerɛ no July ni wo ka kyerɛ ne July me pa chan me ka kyerɛ no July ni mu no ne August mu na ye di 2 ye no nti ni October me ka kyerɛ no mama okay yema mu nyina ha ema mu akwaba aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadi ebre no aso awie mako matena semede ebre ohene fa na wo baby bia wo bia no mamenka nkyerɛ sɛ wo hu ya yɛn na yedo dodo na Kristo so edo pa meda sipi sɛ wie yin so wo bɛka me ho ma yɛde Akoma mu nsɛm dwumadi no abra wo atoa wo ɛwɔ baby bia wo bia ne sɛ nti ne mentena kɔpem sɛ no miensa ɛbɛbɔ enyi wafidie no emfiri ha sɛdeɛ sitie bia no yɛn nyinaa ɛna yɛhwe ɛde abom awia yi na edin a megye soɔ ɛne Marcos edin no uhumia saa na abɛfrɛ me na hyɛ ne nso ɛma me sɛ Akoma mu nsɛm dwumadi a yɛde ɛbrɛ wei na kyerɛ sɛ ɛnenam ɛmeamea bebree yɛ a wobɛtumi ahwɛ bi ɛwɔ hɔ ɛbɔ wana Onua TV ɛde bɛtum live ama yɛn na ɛnɛ Obeko Osei Chrome TV a semeka say edem live ewo Osei Chrome TV manager onyame enshirao Facebook Akoma 87.9 FM follow yen like comment no share amaye Facebook Akoma 87.9 FM follow like comment and share and YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so every song you get notified na wa share ama for front so to me enya bi na wonom ahwe baby biada wo bia mechire baby biada wo bia fa ho hyem na ehwe bi na ehye ema foforo Free FM 97.5 ewo Techiman manager dache hene ene na pound for make us say wonom ebiemo ewo Techiman manager akwabia onyame enka mo ho pa na Obin Sika Information Center ewo dwaben odrefe eno nti enei Obin Sika ebiemo ewo ho a muntie bi ewo dwaben odrefe na Anointed Fashion ewo body ayeduase na Nasafwedu Information Center ewo Asante Mampong wonmabiem Rock Hill Minerals Limited papa was say abribia no se ohwe na otie na all monitor dwumadie ye ni na ekoba ne se obi ne hiamoa onsisi na so na odentempa ede aboa onyame enhiraw ene wakoma pa owo ede ema edipa Total Filling Station ewo Angunaga Junction ehon so wonum ebiemu a enei demo live ewo ho adwumayefo no manager ene mpanimfo nka yini nyina so yachiachia mo awie pa hyene so ema me se na nakua koko ewo ha sanso ena Evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Namba Sikapa team no ewo ha Ishmael ene producer ene
ojina menchen na obomichi dom na Beluchi edien eko social media. Ubehwe bi ewo TikToker na wahye so ede amame se eye Kenwood Media. Ehon so obehwe na wahye ede amaye. Na mamenka se bi ensure say yenim nia ochina ede bebre yen. We don't know what tomorrow will bring. We do not know what tomorrow will bring. Yenim nia ochina ede bebre yana ochina ewo maye. Nisa enti no ema wubu emfu enche. Sua sade yede bone eche. Fa wakuma nyina edo. Enwene nia wampe wa asem ho. Nemom ene wonu mu a womo epe wa asem anase womo omo do enhwimom. We don't know what tomorrow will bring. So don't stay angry for too long. Learn to forgive and love with all your heart. Don't worry about the people who don't like you. Enjoy the ones who love you. Sanity. China said ye besie, menum yenu enyadia, yenim hoshe. Into bufu amanenche grabedo. Na shia said ye de eboniche. Nedo for kumenyana edo. Na nia or time word enwene ne ho. Ne mum nia wache wodo. Na winim se odo ewo na komemu no. Ene safo no enworo. Enche yebekọ na yene yenua baabi akwakodi nkomo na yehunu ne hawo a wode ba na yetumi aboa no na mimisa no dede ne baabi ofiri bae ne die nti obae menua ba memo ha ye manti o na manti hwe aso eframe Gloria make us free asinfus. Oh, okay. Gloria Efri asinfo su ene bae Gloria dien Ofori. Gloria Ofori. Okay, Glo ede me pedi etwa so pa o. Enti Glo area yi. Area de boko by enya boko so. Yankwa. But area de boko by enya boko. Mhm. Me ne abrante bi efre no yima. Ewo boase at 9. Na me ne no ebe pie mu ye. Na boy no opeblo ade kakra bia enya asem bia nka esen ke yenka nto boase mla no na wabọ otumi ne me kwan na ode ade kra bọ mitim na yede makoto hospital enti abusuafo hwe de ekwan na emwa because onya me ho ade ntumi tin se onya me hwe enti me papa se ene me maame se ompene so na ochile bi wa ba be se na ade enti no ende oba be fa na ade de na akọ na ende ba na epie mu no ye hu kwan ye be fa so a ye be hwa akwala no enti me maame ne me papa baaye ebe fa me de me koye omo be fa me na ebusi aboy ne senti sisi ano a wo se ontumi ne mentina bi na ye gyae no akwala no ye besi fa ahwe esi de ahwe akwala no na ne sister say every week bia obema akwala ne 100 cedis na maame se da bi akwala de maame ne beto pampers obeyese enti sa 100 cedis ne de nya de a ebe so enti no ontum boy ne so no ni we bi obetum ye ne mum akwala ne nante no start se okọ school dia obetum aye no 1.5 a week and I'm see you mate and I'm papa say anya hwe mi nsom and I'm ti ase no muja me kwan and I'm koy me ko na me adwuma na me ye no onu nti adwuma ne ye basa me bana me na betena no na me tompa boa ne ntaade me baaye na me ne betena na adwuma ye basa e ma sa sika na me use ye e de bo afia me sika ni na e be hye ye e ma na me tonso bolo ne paano e na me so ade ko echima me to ade ko echima no anso bi na me de man kwala ko school ono anso be me be ko adwuma me sa yi bi e de ma no e de no efie aduane ne ade enti me ni gya na me ko ne de na me ni hwe sika bia eni me ho enti ma me papa ne ma me ka che ne say sisi sika bia eni ho no akwa me ko no me ntumi nkotena se wa bla me nye hwe enti wo mpa bibi na wo fa ma me si bia me ko a metumi de aye e de abo ade bi mba no me so metumi de support e de ahwa akra no
boy ne ka kyerɛ me sɛ ɔno ɔni sika bi a ɔde gya me na mmom deɛ ɛnkɛ dan sika deɛ ɛno deɛ ɔbɛfa so ama me bi nti ɔmaa me 20 million ɛna mede kɔɔ mede kɔ rente dan na me ne akora no atim me ne akora no tum afei na menyɛ adwuma biara because sika na ɔde maa me kɔ rente dan nti na menyɛ adwuma biara by na me ntaade ne mpabɔ na metɔn kakra wɔ hɔ na mede kɔ akyima nkakra mede support me nso me wɔ ba pani baako dada a ɔwɔ 9 years ɔno ne papa no aka baabi nti me ara na mehwɛ na wanya 9 years nti ketewa no deɛ bɛka ho no na mentumi koraa mentumi mekɔ ka kyerɛ papa nso papa ne me maame sɛ menya abɔtire bibia yɛ ntobo aseɛ ɛna me so yo mate nti nkakra saa akora no so ɔpɛ yare every 2 weeks bia agye wɔ yare na mede ne kɔ hospital rashes yɛkɔ so ne ambɔ ne pane a ne ho ɛntɔ ne yɛ week bia na 2 weeks bia nti na afei mako a mabrɛ boy ne mfi bie mu koraa ebi wɔ bɛyɛ 3 months 4 months ofɛ no koraa na ɔde no ma to blacklist ɛna mbɔ maame amaneɛ sɛ ɛnɛ saa deɛ a deɛ ɛkɔ no mini sika bi abiem nti mede akora no bɛba ne atena ase na me ne boy no akasa na ɛkwan koraa ɛsɛ yɛmfa so a yɛnhwɛ akora no ɛhu kwan yɛbɛfa so a yɛbɛhwɛ akora no enti mebaeɛ bɛto wɔ ne ne girl ɛwɔ hɔ ɛna yima na sɛ fo yɛ da wɔn nkyɛn na mefrɛ wo a wɔmfa kɔ no ade bɔne bɛɛ na mede ayɛ ade ɔba no a wɔde no aba asase so no wontumi nhwɛ akora no a nka ɔte ne baabi ne ɛkɔkɔfa ne baeɛ enti me nso sisi a me ni bi me wo bi anka me de be support ne de aboa ba bi ama ho de be bedu bi ama ye mable sisi a me ni bi a me de to aduane de ama akora no ye enti no maba enti nkukwan e be fa so a ye de akora no be to school because si akora no ti fia wonko school ni nua ne ko school a obusa se anti ma won fa me nko school me nim de me ka kira akora no enti na me de wa na ba se ekwan ye be fa so a yima ye be hwe akora na fa bo ne ka kira mi se wo ni sika na mbusa nsenti woni sika ba oni oba na woni nete wo dem ma se du anopa we chop money e ma no eto aduane ge ne ka kire me se na oni nete no nka mo nhwe na 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 msiyo mate mo nhwe na se won so nkasa nche na won hwe ne ba si bia won so wo mba mienu dada ye den a o ma obi so won so ba ne so enti se won ne nkasa no hwe ne ba ge ne ka kire me se nya wono ne betu boy ne fo enti no me ne na asem de ono ntumi enka bi na msesa de a mate na mbusa boy ne senti se kwan ba na ebefa so ebehwe akola no oka che mi se woni sika bia ye de hwe akola no ye nti ebe ya nka minja akola ne ma no 1 week na me nko 1 week ni du a obefem na baba befa akola no ye tema na wo me ho na won hwe no nti no oka che mi se ne sister se ansa na obehwe akola ne me fa ne sister se me fa ne mle no no de obedi ne sister no wo de a obehwe no nti ne sister je me ba no ana na wo ne ho nti me de ne bra ne sister di nka de ne bra ne sister ana ohwe no afa mi wo hwa na ne maame boy ne maame frɛ me e wo fon so sɛ ne sister ne sɛ wontumi enhwɛ akola ne biom nti me fa ma ade ɛfa ne nkɔ di nti na afa wo so ntumi nhwɛ ne biom minim de nti boy ne nua be ma ne first kan kɔ minim according to maame ne sɛ ne ba ne na ko nti wontumi nhwɛ akola ne biom nti me fa ma ade ɛfa ne nkɔ na mbefa ne kɔ ya na boy ne nhwɛ ne biom kura sika mba kura na me ba ya me ne betena asese nke ye beka ne hu kwan kura behwe akura na o si minja ne ma no 1 week na me nkɔ na 1 week ni du na me ba no na sika ye ready am de akwa ne to school mu ye na me tie ono nso ba me nse ono nso ba na me ja ne ma na me kɔ 3 days time pepepe na me friend say yima me de me ntumi entena ase wa bla akwa ne nye de enka me ho enti pese me fa ma de wanya bia no me so me force say me de bi beka ho na me de akwa na akwa to school mu bo ne ka che me say sika ne mo anu a won frɛ me enti na me nim the reason ti o yes anti me focus an ba me ba ya o ka che me so de akwa na sa akoma ne sister na me say wo de akwa na akoma sister nya wo sister ya so na mo frɛ me say me fa akwa na so ntumi nhwe akwa na bi ma akwa na na man enti wo di na akoma wo sister sesen baby ana ne sister no won so atu efo wakosi oni ni kwa akosi dan baby me nim baby o mote onko che baby sister ne ti a me ye wan kwa anko kyerɛ me na me kɔ na me kɔbɔ ma me amane nti a week time na me san bae me bae a boy ne se me san kɔ time obey ready no be frem no akɔkyerɛ me baby akora ne wo na me kɔ na me kɔbɔ me maame amane na me ne maame ye ahoboa nti last week Sunday na me ne maame ba ha sei ina ne boy ne tena na maame se oba behwe ne nana nti onko kyerɛ ne baby ane nana no boy ne ka kyerɛ ne se satema no ka kyerɛ se no ne sister wo nana ntro na otwa na akora no da akwa kɔma ne girlfriend na maame se
wodi akwana akoma o get sesen na se oba no nka ase wuntumi nhwa akola no sika embenti na oba so no betena ase beka asem no na o get na de akwana akoma no o mani sika na so o mani sika enti so woni maame ho a se ni na ye pepepe o ka chen so de na akoma na girl na ne girl no de na akoma no nso no girl ni nhwa akola ni ye enti wayi na fi sa girl no ho sa me ba na sa akoma oba afoforo e wo manso oba afoforo ye ono ane girl ne mpno to so ai ewo manso a oye adwuma wo ba bi o so ono se oye adwuma wo manso na wakwa kohia ge obi wo ho a wo tre e na one ge ne kan na ge na tena ase na ode me ba na akwa ka no ho na me se wo de me sere wo enya hwe me ba beje me ba enti wo de ba bi a ge ne wo bia no yenko na me je me ba na me nda na se me ye me ne ma me kan ya boy na ankokyere ba bi akra ne wo e ma da o Sunday no de echi wase krom wo na ma me de echi de echi ya so kokyere o se kokyere ba bi akra ne wo de echi ya wa ankokyere ba bi akra ne wo no bia na wo de mo ma me wo de mu chini wo boase krom wo na akra ni wo boase krom ai e de echi wo boase krom na wo de mu rewra sa no o de mu ko o de ye nam kwa kwan so o de ye wura ase ya no de ye wura kwa na ha no de ye wura ase afi na maame abele boko de afi na maame abele na me ka che maame se o de wonko ne maame mo ho na me ndi na chi e na maame ko ne maame mo ho o ko e no ko bo maame na mane maame ne fe ne ba ne ka che ne se wontumi hye no enti tama na koma beto ne yemu ono abeba ne maame ne ho ye e na me de me di boy ya chi ya se obekire ba bia me pa na cho se me sere na wo de onko kire ba bia akora no wo o de menam odu hasia no akoton san no na watena ase na wanom odu ha no akoton san na watena ase na wano abusa me se me menom ana me se me no me banti na me bai enti me sere wi ma wo de ko kire ba bia akora no wo sabe de na maame asan mama makọ ne maame no wo boy ne maame ho na me di na chi na me si manti bone be pa na me de aye unti a me a me de me ba wada me yam na me ba be fa me ba o mpese o de me ba be ma me a wodi me chi na mu ko hyeso se ne o ba de wo no mo nsa na bia e na wodi me chi yima bone be na me de aye unti a wo yesa e ne dade de wodi me chi ya me bo 6 ansa na wodi me ne ko ne maame mo me ne ko ne maame mo na maame ne maame so ache boy na ko hye inside o ni asem kura maame ne ka akire boy no mo ka kire ne ba ne pie ba ya o ka kire ye se ono de waka na waka yenko Tuesday ye ne ye mla oba abakwa ko kire ba bi akura no na maame se hebe ekwan tintin ye firi aya ba ha yensa nko me be ya ba ha 3 times ni na woman ni hu akura no me ne na san ba yensa nko na tambe biem ene asan ba ba bi akura no bia yakoni ko hu akura na de sakura na ba bi e beda de nyame be kire nti udi yenko na ko kire ba bi akura no boy said da e ma ne papa fin oba ya ne papa ba ya obusa se ne pede ofia ase ye pede ofia ya soli fia ase ne yenko na ma me se adende na ye waba beto se ye ofia e ba be pe one oba ne me bantem ti aye busua wie enti se waba no waba beto ye fia ha den ti na wo kasa asem se ye soli fia ase nko ade one ye wa asem dada na papa ne se ye soli fia ase nya sa one ma me be ko anya sa asem keto am be hwia ase gina agu ye so ade mo woni ne ba be ma no chempena no wonfo aso ana onfo aso so omo mpene so ma me ne ba papa ne ma me ni na se ompene so e ma me ne ba entena di enti me kwaye nso tema me kwaye a me hu boy no fra me ne ko no ne sister na me ne te kama enti me asem bi esi o me ne boy ne ntam bia me ko ma kwa kobo makuma na mane de besi o me ne boy ne ntam bia na me ko ma kwa kobo makuma na mane enti me wo empo aye kwa akoto akura ne din kura makuma ne ka kire boy ne se ma boy ne ento akura ne din mo ntumi tinsa na emom no no abegidem ape aye atoto bibia ma ni nua be ma no aye me ho ade sana ntro na otwa me wo ye ntoma omo de bepiem ye ntoma mienu emma me bepiem no sister ne ka kire me se ntoma no me fa ba akoma no na ofa nkoto we no omo de ba be ye me bag no ba be ye me ho ade ye no omo ntumi san nkoto ntoma foforo nti me san fa ntoma na tu no omo de ma me fa ba akoma no na me de ntoma ne ba akoma sister no e na ode koy nti ntoma ba akopɛ na me de true me bana na koy anya 3 years e na ode koto bag ni mo omo be ye ho ade time so ya ono sister na share date say ombo kwakoye me ho ade nyoma mototo ye boy ne sika obegi ye ode koto nyoma ono sister na de kogu ne dem
Say ono na eso fa ngugu ni den. Yes, me ne boy ni ja me mesesa nyoma no. Enti mo to niema To for nyoma awale no. To nyoma to bibia boy ne man iska e mo to atade a me koye ohemu ade a me hye ni na o man iska. Me sister no. Na da nya na abekwa akoto no wahu no atade a wo. Nyoma ni na wo ne sister no sisie ya. Me no wo ka say. Na wo gidi so okototo e de. O de bechire bi bechire se wakototo de. Na wo aye wa de na wo be ye nya wa na abenu sa atade we na mpempa bo we na mpe bag we na mpe na obi na ekototo ye de abechire wo. Ema ye ka ne se ma me po me frɛ ma me bɔ ma me ama ne ma me sa anya sa na ye no se nkɔ no wo na nkɔ ende mo kɔ to nyoma no na se nka wo na esen wo enye ono enye right ono na esen wo no na me se ma me de me ni hwe ka se me de mani na ehwe no nti de ebesi bia me de mani e na ehwe omo enti sister bedu baby menya sister ehwe sister ebepetu ne me ya aka enemy ntokwa just me ni nuane be ma nya asem kwa na me koka che no kula mpo na on pese obetie eno no mistake no on pese obetie kula ye me nko me ne boy na asem a sisi ano ono ya asem nya na asem biem hwe na me nsi ni wo biem me nya sister ne hwe even po me nya mpo a nsuo uniform kula mpo no sister me de boa no twi nsuo e boa no asi ne nyoma ye bibia me nya sister hwe sisi sister na madane ne tanfo ama wawe no ama wawe na ama so ye se de ti se tambe so boy no koye me ho ade a na boy ne mako na ware no edan ye se de se boy no boy no koye me ho ade a na boy ne mako no de ade ahwimitirim na moja anwum ne atam yakoto hospital e na me papa ne me ma me ma ampre so ma wale no amba so a enwoma no ne ntoma obaji ni na woni wo sisie ya me ne wo ka sei enti na oka kire boy ne se sika be ba me ho de nka boy ne be fa akora no fa ne mle no obefa akora no koye a wantumi ahwe no mo frɛ me se me mla me fa akora no me kokko fa na ebedi me ho am me on hwa akora na me san de boy me de ne ba ya sansem we na asi ya me ba ya oka kire me se ge ne wo manso no me foka me ba ya me di 3 days wa me ne ma me ko police station wo no omo frɛ boy no wo phone so no boy ne ka kire omo se ono ni breaking day ye Tuesday nti Tuesday no benya ho aba ho na police for ne so gitum say you so ha sa na o ka de a o mate nti Tuesday no me adeche Monday no Sunday me ko rent guest na me ma me mu na eye de ekokoda ho nti Monday no na me ma me say won ko nti me jam ma me kwan e na okoi nti Sunday Tuesday na me friend say time so me kwa me ntumi nkonkotena ya kan say police station was because minim do ma ono so de omo beba nti mo mbela na me sane papa ne mama iska na omo foka e na omo ba ye kotena police station wotena we frɛ boy police for ne frɛ boy na amba wamba e na omo ka che ne se on hye de baby a wo de akra ne wo omo ni asem bia na wo de on fa me ba ne mble me na afa bibia so ntwa police for friend wa anya den wamba omo friend na omo ma okrata de koma no mama me krata bia fa nkoma no nti omo friend na wa friend of phone so wamba wamba police for friend no wamba e no mo kan say de ina me ne me ma me tena hwa na ye call mo office wo ye call office wo na ma me cheche ase na me so me cheche ase mu ye cheche ase mu wi am ka bibia che no ba na mbisa am sa akwa no me se akwa no 3 years me ka chen sa akwa no 3 years o ka chen me se ye nko na tema boy ne be free biala o de akwa ne be ba no be free asema madam etimi ka chen me say 15 years 18 years 20 years na boy ne free say o de akwa ne be ba wo mo mfrɛ mo nka bibia enti ma me kasa o police station madam ne ka kire me se nyame na me hye mmelama no mintumi hye mmelama no nti yemfi ni office mpie na me ka kire ma me se nya hwe ye nko ne wiase Ghana no ni ska emu se wo ye we bia na e ba ne nka di ska ba ya ka ba na nka ba bia boy ne wo bia no koma ko hwe na achi nti wo de ye ntwa so na ye nko na me de me ne ma me pie because madam no the boy foot said ya ye bibia so a ye nya hwe na me se ma me ma ye nko what challenge no ene me challenge no da be what challenge no ma ye nko na me ne ma me de pie ene ye ko nti me de me ka che ma me se nka me nko metena kromo a azutem aboy ne de me ba no bebele na ma me se ye nko na boy no de wi adwembone aba ntim no ebi kro betumi atetem de ade kro ahwemitirim aye den aye me bibi enti mi ndi o machi ni ye nko na me di mi ma me machi ne ye den ye kofosu enti ye ko no me frɛ boy no wo fon so se yima enti aden e na wo ye sa ade akwa no ko ni bibi ana enti na wo ye sa ade wi aye because ba bia wo te kura no wasesa wo nyoma na atu afiro nka me ne me ma me amba meto wo wa nka ni ba bia nka wo te yenim baby anka wote enti na akra na he na akra ne wo he na akra ne wo enti na wo ye sa de wi na wo ye no den na wo de aye me ba no o se onya akra na hwe
And I'm so the only akwa na hwe ma me yenye video call now de me hu me ba no na me hu sakra no ho na me so makoma nto me yam kakla boy said da o ka te me call and o de me to blacklist and che na o san be fe me ka che me say mami mi nko police station na me say sa nhye ne de on to me nhye me say mami mi nko police station obi say on pesa asam ne bokọ de ne o ha me ba emfa ne mble me o ka che me say Sunday last week Sunday no o ka che me say but me mbla na o de akra no be bele me eti ma me ba ha ibuase Tuesday me buy na me kopa guest house rent ye enti no me scan na sign na me wo madam fu bi wo boa ese na me ko no na kopa na cho se me sele no say ni say na asi enti me pa na cho o ma me nda no ho just 2 days pe na me fam pe boy no na me hu me ba no ye na girl ni te ma se no so you wate eti girl ni nche na me wa e na me dem di chi pe boy no eti me de ko to ne master mpo anim esen ka ne master ne be fe ne master ne fe na o ka che me say the master say you wo de akwa ne be bele me o twi excavator o ka che ne master say you wo de akwa ne be bele me wa fa akwa na amba enti no me ka che madam fe say de ade na ekọ ne de boy no ma ye bia there's no way so de akwa ne be bele me enti se ma pe ba bia amfa na amfa enye ye because odi nga ka che me say asem na ko wi court on nya de odi akwa ne be ma me ne ene o china nti yesa me ye de me nko me ka bia na ga ne se me nya abotoro no ohuru makoma na me se we nya akoma huru e na ohuru minim de ode aya akola ano we nya akoma huru na ohuru nti ma me nko na me fa asem no nko dan e ka ne sen me fa asem ne nko na me hu de bia e de asem e be ya afa ye nti no Tuesday no me like me be ba he me friend wo phone so me friend na o de me normal to blacklist me friend o de me normal to blacklist me friend ma me na ma me ka che me se won to me nya hwe fa ho me ne ba na wo nti ono ni hwe ka wasa asem we no ye nti de be ye bia enye oni be bia na akra no so wo nti no ye yi ni firi mu ye na me say me to me ntina so because my back room is a madam bodan for na me nam krom I say man se me ba no wa ha no ma foka no ma duru man so kuro kakaka minim wo so me foka akọ se me kwa hwe me ba obi na man ba bi da o man so ekrom obi na man ba bi da de chi na madam ne se me mbala na de me fa me dan mu e den ya ba bi akora no obi ya no wo ba pa no e de na ma me ena ma me de ba ha se okay abrantie no your friend saying e fa ni ima wishia no we mishia no boase boase na mishia no e wa na wo ti e na madam fu bi se na me di no bosra wa danfo dabi madam fu no ewo e ka ne se asinfo su enti na oba ne sister ho wa ase e na o si mi meja no e na me ne bai enti ono so na onim boy no e na me di hu na o ka che me se o na me betina sabre na boy ne ye adwuma ben satem no na oye gala me se no nka se obetwi excavator mpoye ofri no ofri baby o mu free de boase wa no matena ntino wa no mabo o mo blanti wa na me ndi minim na wadanfo no a woni no e ba boase na mso ma wodi be hu na brantie no ka brantie ni su a kire ono de waka je mi so hye da ni me be 87.9 Kumasi joni ne tena ye no mfie se ansa na abaso se ansa na wunyi nsen o menene tena ye nya be ye menene tena be 5 months anche bia na menyi nsen I see u free baby na wono ne betina ayi oboase kromu ankasa betra ne so ho okay ya no na wo fonim ahase ai na wo fonim obusu afon na anim ti 5 months before oba benyi nsen no isu net sen oh satem ne die wan so suban bia ye suban boni bia amfa nchem till say menyi nsen ya waka cha me se menyi nsen no amen no ne me ntokwa kon ya ma me de be wo ye so de nti na yi bibusa anse de nti na menyi nsen waka cha me se na ho boa enso ye se ono obewo na me se wa ho boa enso ya me so mitumi koyi nsen no me koyi na bibi ye misisia na ho boa enso so obewo ba na ho boa so se no obese opene wada na ho boa enso so obewo se wasa ko transinga eni so okokofo oba bia etu no so ana se wone wo ose wo pena on bet na fi ono catch us say ho ban because onya enye na adwen so obehwe ba wanka bibia sa ankyere me ena modan so mo ne ho ban isu hwe okọ no raw ne ho ba wode agum ba no se wonya ne ready so obewo ba e de ne yade wo ba na wukura ba ana me kutaba that wono ne ba no wo ba no ne wokura wo ba na ba hye wo yefrum enye ono na dai enti se wontumi wonye ready like
Di ti kwa no oba wo bi ba. Me sense no. Eya na me ma ne ka. Me nti ase. Okoto edru na abre me ba me na menyi. One, so we feel say be a when you're ready, say obewu a onu oba no meka. E bia me nya ready. Enti no bo ho ba. Me nti wono be da no oto aduro emergency contraceptive bi no the amount no one nom no wonu na wanya sa na me nyina. Wo so di na wo di agu. Na se a wo se wo pe ba no wo hospital ma doctor ka che wo say wo hwu mo madwoa no binim. Enti nya de a wo betumi awo ba na ana wo ho agene low sperm count untu me nwo. Aya na menti ase. Eju wunyin say nya say ansa na waka cho se konekwo yigu wunyin say ya Me nyin say ya me born amane be na menya say 2 months na osimi na me simi die minim ye na menya bi da minim say me kwakọ no mi na makwahwe me nkwa na meja me ba no ho de eno de me ntumi nye because me no obi o ba hwe me ba na ma yokoto aduro de ma wo se nom na man na sa pe na na ne utu efi ba bia na wo na ba ne abrante no aba betena no na wa wo for ya we say woni be ma bi na ti wo bo ase ho tama me ba ne de na me busuafo no mo nyi say ba bia me ba nti na oba pani no na owo he sa abre no me ba pani no o me ma me ho ekire e na o ma me o ka kye me say me nkonkofa akora na obi a onya nwoye ne kwa no so obewo on so so wo o si de sa ka kye se kofana ba no ma esa ebe free ho onu mo person be father even onu an kasa satem na me nyem ye satem na o ka se me nkonkofa akora na mra na me nyem ye enti se ope obi ba so obete onu obi ba bete as father and as son esi den na onu an kasa ba no o se eno de ekọ ne kwa yigu. Okay. Ahaya Akoma 87.9 FM on your TV. Akoma mu Nsem Jumedie no and I will share na wutie ma Dr. Enmini Abema Akwaba. Yeah. Na mumpo mo nyame adom pa na mo nso mo ho te sei de bia mi hira mo nyame hira mo nsem na no de papa yes nti e be ko power specialist yo fansa na e be ko no fa number na tudwa number na tudwa na obi wo ho asamre no tikem na bia opeso osi fom obi nso so kra e bia wo bi nchen na mom na nche ni ye bo afrekete cho be maka sim bi wo se cho kokra na ade atwro da bidie kra na ade atwro izan se we no a survivor number a survivor number number ebeji nkwa de bi ebeji wasori ba beji ukunu ebeji uba beji wadamfo ba nkwa izan se ye kan hepatitis a sebi eburu enye nipa ba akọ na chi no enye nipa ba akọ na chi no na abrante bi ba ya hwe ya ye diagnose no no hepatitis na yellow na je no chese nye bete liver na peja nsenyi na akosoro on se hepatitis nkuwa na wono wachiwa na liver no nya ko problem wa osesa ne nsagiti okobrebo ne ho aha brebo no nam nyina no wala nchew yari yo aha because waye na ni gon on say diabetes o pressure o sebe fever ye funu yade obi ni ho ye wuwa asenso de wo ho yade bie ni wiasa asenso de wo ho agise liver ana onya problem wala nche ne ho ama obi ogina ho bia hunu say yes de wo kwei wanti apo amane ne ba ye na ye diagnose no na ye hu so hepatitis ye titi no abanche ko ba biem na ni hua da ya fie of se cap kra ye mane no man Akoma FM ye mane ni di fie ho ye mane nyesa ana ni nuanam to nam se nam so ma check mo de o mo se de bi nam se ne ye check mamwe na no na obi beka se de o mo so aye ma se twem sa pepepepe wo mo nyina dem say hepatitis no aya na ye de wu enti wo ma me wo bia wo nkwala ni nyina betime nya bi mutiri ye nso a na bia na obia nso nya bi sa na tie eni ti gi number no ntem na fa gu baby de behia ebi kura wo a wo gina hwei wo mu se wuti ta ya wo ya asorbin wuti sa pepepe asorbin ta ya aya na oketre maso keka wo aya na wo mpom ye ohojo aya na ho na mo twetwe wo dwa na dwa wo nda liver wo problem a wo mpena liver na ho kire na wo mpena izan say ayiri bawi ayiri kuntan ene nsuo gina mu na etete wo ntu be de wada suwa hunu eni ntie bia na samre sa achimato ni nyina wa hunu empokura ya soja wo bo aduane ye noa no wo eja so
no ani nipa da sani bo ti e bra wo bo twon na wakiri twon na wo hyehye wa wo gye wo ho anyi no wo nko check yo enti wunim enti wo de fa number no na twa na mo na se wo nko check hepatitis pa sa mre dia ene mesra wo twa na mo na aba ya so ye ya Akoma si fe yi ase adua ya junction enkrampopone mantem so power bus stop bra wo free pa benye ko Pokrasi power bus stop na free kwa benya so ko Pokrasi so ko kwa benya no so sai power bus stop as je say ye wo mfimfini pe na takrade so anaji estate eti gi number no etwa na mo bra ne yen hwehwe ma ebi se mi te wona mi hu so obi afu obi na fu na hono ayedo ko si ene twa na bu na woti so be ma wonyima obebra nyi se na mo wo 87.9 be ma dia ukiki wani na wonyim se ba me mehu be ma bia wo na fura yire ta gi se wote trogo so ni ye pinya no sika yi ni ho asama ba nti twa na mo ntempa na bra sanse so ukiki wani mu a edru biri bia na ye ka sa pepepepe bo mo dina na fa number but the number na ma na nya hepatitis from kwa na hia kire se compound hunu amanfo okurom ha aside say upia ma ho ayi hu no our implications mebre enso enti so hia me pa cha 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 WhatsApp ne de ye kan nyina ho bia nani no obetimi Dr. Ache WhatsApp line so wo lab report bi papa we bo it make ya de bi kura to no so na ntisa me pa cho ma doctor mo aboto ye mo WhatsApp no so 0555 79 78 0555 79 78 ya chira kwan de je ne won pebre enya yira kwan na 8 ya so massive ya se he ya Jasper Police Station nhwe ni mu enkra kwa asa na doctor kan ye kwa benya ACP kwantempo no so power bus stop one ya so ye facility ne ebia ben kwan ho ye mpe wo bre frisa wo mu wo yade sanso na takrade eye Anaji Estate hantama Rural Bank ni chemu ope 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp on 0555 79 78 Dr. Fiedo Mosiko se de na me kana papa o kan asem se kompo no eji wontre ha no na eti won se na me bom tirimko kompo no ye yade a ahomti esansa ade a wani su be ye wo ade a wumpom ade a wabrabo be ye no obi si hwem seka enya asem ketwa won se kompo no sa thyroid no ono na bonipa ho ba ye mfa nso ono na ye nsamansama ya woni padua ni mo woti ase enti e bra thyroid glands no enye papa no de nipadua na enye papa o mu kompo amamu nsere wo mo na won so kra bia na wo de e ba na hu na hu ye avisa ye twa obi ye obi oberon oso wo komponzo na kompo bia ntwa the next time me hu na etwa wo na ye ntafo na msa sa na e bampa sisi ye ya ye wo hu ade ya fatimi ba etiti ni pada seli no kwasem ni ade ye friend liver no won se yade bi ye o na liver no dia yade ne de no kwasem ni nya yara papa asikida ne se liver mu wono wo so dada no nyame abo no so meye screen o meye eyi son ye bi o me screen efi toto kan ewura ni padua ni mu se ye wonya adwuma wati ase nti wono ankasa woda hwe kura agya wa adwe mebre onso me kase how liver wunya librabo mu yare a na brabo na sesa ne nsa guneti wona mu nyina no wo lanche na sani nti wono so wo bre nti nyame ni so wonim so mfa kasa na mpenkuru ena me ho keka me wo ho bekeka wo papa chese wonya wo ne no agya wo tena e chensa wo bomodina obi ni mapapa so obi apa afen ena obi apɛ foko ena sebi eda ne bag mu na ne ho ne keka na wo dwi na moje ba enti we ye bɛkɔ no ni nyina ya hyenso de a kire se brebo no kimato bi aba ho efi gota bola on say brebo no wonya adwuma bi mu okɔ strike na wo de se da ko ye sɔre
na zoom lion voice abola no mo strike obo nwase me bisi krum so what masie eni nti brepa na brebo no obre woti so won na wo pese wo da wontumi na wo pese wo didi a wontumi didi wo mpom nyina be yo se hojo na sa na oye no so nyese wo ye no wagya wo ye wam wafu na bahunu mensia begina mo no wabobna papa asana se wo be wu akọ a wo wu akọ eni nti na me kanfo ama wo se mprempre fatili ba no etiti nipa nipa tua na montem na fu ani kire power specialist eba hospital ebra wo tiri twon ebra wo bo twon ebra wo mfe na wo mfe ebra wo kodem a wo na ho hene ebra wo yenne atu nipadua no tua na mo na fu ani kire power specialist eba hospital me kambre bo na me ja kidney na kese me di agoro no kire sa agoro ankasa na wo mani so aya ye kase liver brebo hepatitis brebo ni yakana wasra no kure ne se ade bia obese obrebo no gigi wani mu obese o liver so aka obese o kidney so aka wo mo ye adwuma koro o mo ye adwuma koro eti we ni bra obedi kan da ni ade so na ma kidney brebo na bra o de ade so na be ma kidney so anche ono so bese san insecurity afi na ase atatai won se nkrofo ni mienu kwa na ba wo hu na so mo yade a wo mo wa hyenso dia kese odi pada sani a woto na no ma mi bi de ne babai kese kidney yare adwoodwo abai ma no wonyini onyini ye onam se abrantie ukotu galamse wase mese se wahu de asi o emrantie mu nhwe mu ye nipa wo jeska na wahu wantimi endia ende be ya ebi ni wadi asem ni wona wo hona wuntimi ye no ebe ye yankasa wahu no edi ti kidney ni nso wo koye ne yesi kidney na crisis kidney hwana palankamia disease kidney one chest cyst edi be asem ni ye ade a wo bekumi wodi bebre different mesro tiana mo ne bra na kidney ni wo ha wo mu a ye be hwe ma bibiara agina ne na so na ye kama fibroid no nso ye be hwe odun so ten e kire se bia wanya sikiri yade bi nso ana wanya infection tiana mo ne fu ani kire mu wo power specialist herbal hospital that's na me di ebe ma odi all say bia tu da no woni ma dia ye friend kalakala so kredi ka chiro se kalakala woni mo no kire se na enu ti na ye dry ye de ba ya eti me boost me system na yi typhoid ya de free wo ma wasom dwu wa fura hye wa kire twon wo bo twon wo tiri twon wona bakasi ya bo odua eni ti ne ye friend no kala bo modin na hwehwe bi to ofafa osade ne tuga afei obiara hia SK herbal mixture we ye yefro yade aduro etekeke ewo yefro num eti osade me kase ohia ne tu akona de e ma yare antete wo sa akwan so eti kope edupa SK herbal mixture ne bi fi se osate wo so a e ma wani gie ede yaw ne beja ni padua no so sa wo mfe ani wachi etwe wo ani ebia na hunhu ne ye ha wo mponti painkiller na wasade ho ato so na wo no mo amepa wo chew wani bra ho so na kope adua ya SK ne bi fi se adua ne to oyam asem woni di so asem na oha we eto so a obeda nya hoto na emum adua ya SK wo ho de wonya bi a waso due mu no hoto mu ana wawura no mepa cho yanko so anyu so adua ya ointment be se o man mu ati adwumadie bia ye honam ya wadwuma ma ko sto office papa yi o yusu ka papa da me hu ka no Akoma o yusu lazis na lazis yi kwan ya osade ko fa so ebe ma ne honam tutu no enso ya ma na adua ya ointment ti bia biara obeba abesom mu usu hia bi se masom akoni abadie ubenya adua ya ointment ni bi na etibetutu honam ya etutu na ni no so no na eye honam nani adwuma etu huma mako skin ya usu betimenya bi abra wo yusu adua ya ointment no me pa cho koka ne de ye hahama no bra ya akoma ne yahra wo madwuma ne de aye eti wade ndintiment na wo so na nsan so ye tutoyi malaria ene ewei ye de abebobi amafo ahyase kopadua ya koka ne bi na wunya mala mesene so aka ho dua ya de no na tutu malaria na se ama ahoto etimi aba be ma wa ye mre de be se be ma onum jirikagire no ye fere be ma obumpa na wo tutu papa so ya de bia ma yi di wani edi usika ye mfaso bia masoyi okoya na wo bai wo so ye be ma ni bi kopa jirikagire heba mixture na capsule so no na enye sisie ni madwuma siesie kotodwe no na moja ntimi ni afurusane eno ne de bia no ugina stamba enye ma che ne be ba na fe na mi kotwa bi me kono bibia
kopejiri herbal mixture ne capsules no yɛmfrɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 producer Pam yenti anto ankomo no so WhatsApp no so 0555 79 78 da me ka kire o me sin sampa se na ente ho atua fi se no hye fridge mu ne wote ne ho pente kwa no wote se na me ne wotie yi wo ya so brache ne wanya pa wanu anom no ene se ne wo hye ba bia wo hye yi utu ana mo ntem a yeso ano ntem wanyu ato ntem enu nti frɛ numbers no sisia na ene wonum ene enkomo ma yankwa na menne Gloria Ofori enkotoa yankwa matwetwe ne so woni be ma ana awo na ehwenu mu enye nso be ne den wonum fra na akoya de patwa ne ho ade a na be me se wo de fa akoda no ebre me kakra wankase enye ono ne koto akora ne ma no etwere ne so fa ne bre me kakra na be week time no kwasa be fa no na afa de me be fa ma de a odina kwa akoma ne girlfriend bi wo just say asem be kra na yehunu ni se nti yemra abra na me bisa no question no nti oba no oba penny no oba na be ma oba nti ukofa no ebetena afie wa na se wankofa na ba Akofa ne bai. but usain de ne koy Mekofa ne bai. Woni ye nyina na oba Mekofa ne banye mu no. Afi ompe me ba na ni ma hwe. Sɛnea saa brɛ no ɔdɔ foforɔ no nti ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi kyerɛ wo sɛ ɔdɔ ne wayɛ mu nyinaa I see ada saa bɛ no na ɔse kɔyi nyinsa no tugu na adwuma abɛsɛe ahokyerɛ bɛfia na na te sɛ dada na ɔhu me na deɛ teɛ na afei ɔse mefa me ba ne nkɔnkɔma ne maame na mesa ɔno ne maame me ba no nkɔma me maame na mesa nyɛ maame hɔ na ɔwɔ na maame kɔkɔfa ne bae ɔse wɔntumi nhwɛ ada akora no wɔ ha adwen Eba no ha adwen onye mfie sɛn Saturn na ma bra wo 3 or 6 years is or 9 years 87.9 ana me kokɔfa ne bae mu hɔ afei me ba banye mu ye no afei me ba no kra mo na hi ade bia mba ba bia kra mpɛ sɛ obehu akra n'anim wɔne me ko ya aka me ba ti kra hwe dan mu na me tam ma de kokɔma me ma me sɛ wa na wo na me ba ɔno ana se me fa ne ba nti ne gye no na wankasa je wona na tete wa ade nti wonyim ye na bro ne start ye nti dabi menyam ne de eno de no osuro so ode ne sabe ka me me ba be wo ye me kɔwo me maame mo me kɔ me maame mo se me kɔ akɔwo aba no saa tem ne na ge yi a ode me be kɔma no o start se one ne twe kɔwo aba ada wo ye no wo kyɛ wo maame o mo ka se me ni 3 months e wo me maame ho ye enti me kɔ ye na wo kɔ ye no ntu na me kɔ fa ba afoforo ene satama wo kɔ ye na ba afoforo ho na akotu no dabi ama me kɔ be ma wo kɔ wo aba yi wantumi antwe nti wo kɔ ye no ye wote wo kɔ ana onige Sama me ko hu ne de na oni ge obi na etia na oye nurse ni a no odi no eco school by girl no waka me say girl na eye we start say obepon ne girl ne say ompe ni bi montumi ni nti ujide na ya montumi ni nti na nti oni girl ni jai ya say obefa wo no oni girl na jai girl ni wo nti mu na me nyem ye no emu ho no ena de na oye na one me ba no se on pese me ba no kra na me de no kokoma mama me se me maame nje no se me ye yi a kakla me nya bia me de be sene akola no na maame je na me maame hwe no eti me tam so mu ho a me nya 9 months na me 9 months mu na me ko se me ko akɔwo aba ko me ntumi wo ntumi me ko se me ko akɔwo aba me ko no na friend mu nye ebi wa friend na opa na ofa wa onfa o friend say usika asakula na obi a me nyam na ye me friend say musika asakula bi wa be 1 week nyam ma me na be no aduane na mama me bi adi a na say me ti wo na o konso kra wa nya akwa me ko de sika o de ma me say me fa nko 3 million na o de ma me say 300 Ghana cedis 3 million say na ma toto me ho nyome na awie eno ma me 2 na cedis say me kwa in case adidie mu na ade na me fa 3 million nto nti awo ka me na say musika say obesan ni me bi afi mo wa bi wa be week o friend say usika class akula na be 1 week 3 days 4 days no send ni usika ba ma me ono aduane ano ama me bi stan kakra na me de be de me ba be wo ye no a me frɛ boy no o se wo site
nti no omo break ya obeba omo break be 1 week 2 weeks nti nya be 2 weeks ansana one ne sister pe ne sister ya me kan na say me one no e bai you see us na wo no ma me wo ye en ne bai one ne bai no ye na minim say omo ba be yimi api ato akola ne din omo bai a say ne sister say ma oyeka ma ne sister say ma on to akola ne din na on fan ka me ho ade ye ho boy ne say on woni sika nti nkope so on to akola ne din no ntimi tin sa ne sister say daabi ono abeginam e ma ho ade no waboa na waye me ho ade nti me maame mpo no mo person mbeti ase nti me dem na me say no kole e na ne sister na ye kan nti me ka che o maame say awale de ye nti sa na sa o ka de a e de o mo nte ase na ye nya sa nti boy ni de na ne bu afu pa ma nka na me boa ne say no on prend your omo ye so na prend de ne sister na o ye ne so na de ne sister na hwe no na daabi okay nti ono ana ye be ma no say ne ho so na ho bua so na kwankora isi de no omo pressure ne search ntina so won ware nti de ne sister ne kan on de say ono de ni oni hwe ka sister so obeboa ne de a oni hwe eye de e ka nti afa omo wie ye omo koye by time aduane like sikamba ebi wo ha be week we sikamba na say so omo antu din no nti omo sign koye omo san koye nti wo ma ebi wo week no asan ni sika ebi wo kora fa na no adum ne phone nti na by time be 2 man na me ntumi ekom no draws ma me nso no efu a na oye no aye we asase ni no ma ye we nti na ma onko na ebi mba because ono so ye catch o hwe ye catch me na me mehwe no so na wonya adwuma me wo ya ne de na me nya adwuma ba tama na wona ne to 5 months before wo ba benyem no na wo ye adwuma me nyam no we akora we na me ntimi nya na adwuma me say before so wona ne to amba bosu me numa nsa me ba be hu ne de na me ye adwuma ba hu ne no wo ja adwuma na me ye na me de benyam ye na me ja ye na me adwuma be ya na me ton ade mpaboa ne ntade okay ndiko echima okay maybe Eben Marco, good afternoon Marco. Na when Dr. Amu Amumpom te say Boko pa na so Marco. Nyame atum enso ho ade. Ye beko Caresic Ventures akache na yakwaje Zahara enupa be me na yakwa. Marco medase e wa akonya kese a ode amami. Na me de encha pese su free current stick aso ye e ma ahwefo ene atiefo nyina. E ben metena sese ya no hu se current stick ye nupa ye de abedwa so a ye fe no Zahara Heba Mixture, Zahara G Heba Capsules, Hindi Heba Mixture, ene Zahara Man Capsules. Ye no imu nkomo emu danse ene emu chechire mu ane de besum awie no the phone komo ya sase ye de ye dura ye fe no Zahara Mixture ene ne capsules a ye fe no Zahara G Capsules. Sa no emienu eye nura ye num bom eye nura oba ene bema etiminom se oyo oba na ne wo ho na infections pa hawadwen oba bi wo ho a infection bi te se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena impempi no aya na eba ne sa etimi ma ensansan bi a ensan fata etimi etigu na himfi ho prekesen oba bi so wo ho a etimi eja no dwonso ya wo oba bi so wo ho a etimi eja ne sisi yale se oyo oba no wo sa wo ha we mu bi a oba me si enne edura aba ebeboa wo me di ho adanse e de ma wo enne Zahara Mixture enne Zahara G Capsules se oyo ba so na wo ho na white e ha wadwen oba bi wo ho a ode poa no me si enne na betena eba ne sa etimi ma sabi na himfie ho no ebie kakra ubo se na naba ofre na ensam fa bi emma bebre e wo sa wo ha we mu eti se oyo ba na utie me na white no ama ensuo bi egugu asabi pampan wo ma aba me cement na ho drugstore pharmacy shop ba bia ye ton aduro wa Ghana ha wodi ebowura ho udu ho a wo se wo pe aduro na ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G Capsules so oyo ba so na wo ho na untimi emu nsa oba bi wo ho a 2 years 5 years ni onya na menses da oba bi so wo ho a onya na menses no ba eba ne sa pains pa no namu o how ne amane no namu so wo oba na untimi emu nsa Zahara Mixture duro no ene Zahara G Capsules no ya de aduro no abase embe boa wo so wo oba so na wo ho na o pa yafunu oba me say
wadro ene Zahara mixture ene Zahara G capsules eno ne adura ebeboa etima mo afa yefunu oba bi so ho a impempi no ubon se de bia the baby ekeka no se wo yoba na nkeka yenketen no atena wo so acha Zahara mixture ene Zahara G capsules no aduro no abeboa wo se woye bema so na wo na utie me bema bi wo ha infections pa etete no wa wura tokuro boni mu afa infections bi te se gonorrhea eba ne sa etimi ma no bema no ubon se fon na efon ne bema no ensansan bia ensem fata na agye ne bema na boso impempi no aya na ofa innam yare bi sa na odwonso na obre ubonsa ochimpa ansa na Johnson etimaba ho abonsa enso man bi enso fitaa bi na efiri ne bema eba sa uye bema na uhu sa niema we ewo ho a Zahara Mr. Duro no ene Zahara G capsules no ya de aduro no abase embeboa wo de ya ne se obekọ drugstore pharmacy shop herbal shop bi aben wo se wo pedro na ye fe no Zahara Mr. ene Zahara G capsules odofo bi wo ho a impempi no wadwale awie no na yese de bibi enenam no ho no ahokeka bi odofo Zahara Mr. ene Zahara G capsules no ekira kwan na sa nnoi mie no eye nnoi waso odofo nubra ahodro ane yakeka bom ane de aye mesi ekuta nuanunduro bi a sa wo ho na wo weak immune system wonanti kakra bi abon sa wo ten so obi wo ho ade bia e wan ketenkete wabọ 10 years ni oda ho bọ wa de bia e wa no atena wo so ache obi wo ho so a enam se owo weak immune system ni ntino de bia cold kata na e disturb no na e hanadwen odofo ene u pedra ebeboa wo boost immune system no said ye be ya yale bia entimi emetwi fa so nkwa eno ane Zahara Mixture ene Zahara G capsules odofo bi so osa pa etete no odofo obo se aduane entoni yema na ohuna mane the moment obedi the super obo se ne boa no nyina esese no ne mfe na chinkase eba ne sa na ne ho ayira no odofo wo osa na edi 10 years da hotew so no Quadra store pharmacy shop herbal shop bi abel wo se wo pedro na ye fe no Zahara Mixture ene Zahara G capsules no enu ne adura onoma odofo ebeboa wo die na mesi ebia na unti bibia se anasa uhia chechiremu bi 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other for number is the TV no so at the screen so to the fa bibia untia sebia na de freyen ye benya da agent boasem akyerkyero mu ye bekọ ye adura charistic ade bedwa so aye fe no hindi aba Mr. na sa hindi adura aye adura won waso a ye de bedwa so embe boadofo bia malaria fever etete no obi wo ho a atridi malaria ene na betena de bia nanum aye nyonyonyo ontimi endidi enye kama ubo so no nko na aposo na ewe no eba ne sa na esa janity paye asa aka ho odofo wo hia aduro na ye fe no hindi aba Mr. no enu ne adura onoma ebeboa wo typhoid fever na wa come for so many years a unhu sesan bia odofo Quadra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pedro na ye fe no hindi aba Mr. no wo sugar level na obecheke na de bia ekosoro ada no ayamsisen odofo hindi aba Mr. enu ne adura onoma ebeboa regulate sugar level no odofo bi so ho a mojamroso hanadwen odofo Quadra store pharmacy shop herbal shop bi ben wo se wo pedro na ye fe no hindi herbal Mr. no obi o hoso impempi no aya na oya adwumaden oya adwuma o eja ho eba ne sabo se de bia na pomden na ewo fom odofo wo hia hindi herbal Mr. enu ne adura onoma ebesiesie nipadua no Quadra store pharmacy shop de bia meka mentena ho emma yade no emma nsa mentena ho emma yade no enye kese ansa no watonamo ape hindi aba Mr. no eya adura onoma yalie bia etetew nipadua no aduro no ebeyi ni nyina e de free ho odofo ye bekọ ye memeduro no so aye fe no Zahara man capsules na say aduro we aye adura ye de abasa embeboa ba ma bia se uye bema na utie me na uwo weak erection mi kirem san
bema bi ha emra agro no maye de no ɛhɔ na animguase ɛbɛka no sɛ woyɛ bema na wotesa na ba na sa na ayɛ de entase aka wo no bema me se aduro ba ko pɛ na betima save wo ɛno ane Zahara man capsules ɛno ni adura onoma ebe you free say animguase no eti quadra store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo se wo pɛ Zahara man capsules ɛno ni adura onoma ɛbɛboa wo bema bi so ha me se premature ejaculation ene na betena tete no me se eba ne sa ne ye bone samrane na ema no edi ne ho few e friend 1 minute bema me se uni o haw problem no be solve am na uhia duro na ye friend no Zahara man capsules bema bi so ha sisi yale hanadwen quadra store pharmacy shop ba bia ye ton duro Ghana ha wo se wo pe duro na ye friend no Zahara man capsules eno ne adura ebeboa wo order sergeant number CBM 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other for me no be no de bia meka me se bambo atrema eye chen ayaresa bucket ma mentena ho emma yade no emba wonye mobo ansa no watu anamo ape currency nupa yade beja so ayefe no Zahara mixture ene ne capsules ayefe no Zahara G capsules utto sa no emie no obenu mabom ebebo abustu immune system no asa to infections bi ase bi tse gonorrhea ene Zahara man capsules ebo bema bia me se waye mra emma edi ne ho few efe no 1 minute bema ene hindi herbal mixture ebo dofo bia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes any na betena order for yenro upe bia Ghana efe ba bia say pharmacy shop herbal shop license chemical shop obenya bia to na me sha obasa onum aduro na obeya dance waka say characteristic aduro no eye papa me da semako nyame sha eben ahaya Akoma 87.9 FM on TV. Hello Akoma FM 87.9. Hello Emmanuel. Hello. Ima, good afternoon. Fine afternoon. Papa, now what you saying? Now, hope I do more now. Nyamia do mention when you papa. What do Romary me friend when you born? Yen baby a friend of Gloria Ofuri. Meaning say a dean wouldn't pa na or the better yen me say one wow na a crown no baby as I say one or nim. Me pacha wa ya no cray. Anya no correct. Me pacha anya no cry chire mu chire me na me hu se ne o kan ye no wo twa mentro. 87.9 Kumasi. The thing is me now. Na me now akura 4 years kura. Na wa na wa to akura na tunu so wa ni pete wi o kwa bu chire o Ghana. Na o ga chire me say bema ne netinu akura ne ha adwin ntini so etima na makura ne so ama bema ne jan no dia fa ne bele ne se wa hwe na wa bele na me tumi dia akura no e ja me no na o na bele no ma jeni na e bi ne ba na ko be card na ko school body house building to day 20 million this quarter den ni me nyina en ni ko su MBA ana wa sa ba se o se dia akura no ana mo ja o tara ja akura na ba ba ja akura na akura ni ko school die eni edima akura ni fi o ko school ti o de bo ma kwan sentina tan ana ma ni so be na na ma ba wa o me kan ya mo ba tun so se kan kura wa dem na na ma mo o robi amu kan no amu bi tun ni so kan ya me ka tro mo de ni o ku di tun so se kan wa dem won the ma fanya sem dia anka ni ma me dance o ga so me de ko waju na ni ma me dance se on so ba no watu me so se kan na you dance ni me ko waju ho no na me ba wa tan se ni na ha be kan ni na o ana me ko waju police for me friend se bro ya ba waju ho no police station ho no abi okay se ni ana me ka de ni na editor go so ni so le am ni fi obi akwa ne blame no within the 1 week me nsunya nko eduma no
edwuma no yi maybe and na akwa no nti nti ta akwa no so nko edwuma mu ho na nko pro desia the free ministers for New York na mbi akwa no to boarding school and na mti sori ana mti ko edwuma but no ko nti ni na kana ro to ta be akwa na ni odi ko waji for no film ko film ka tan say akwa no de ni ye no o mo ana be to akwa na tunu me so oba story sa na be to na tunu me so o mo no asaba story sa na ba be to akwa no nka tan say ni kan kwa ti aka ma bo ni de odi akwa no so kwa ni na so mo kana na ko to school do no ma ba to ka tan say tu di bo sini kura na me ha akwa ni da when family because now ka say say akwa no wo ma me ho na me say ni kan si so we ka che ma me say tu di bo sini kura mpo no na me say news kaida ni ka nya so ni ka say waji for me say then the my imagine say ni fa akwa ni man fala sa say me man fala sa o se me chuna so nti waji won mo nto mo say say me fan ko court ni ko si ji tun ka akwa ni ndo kan o se me chuna ike obiri bi en pinki na pinki na bi ana ti atena kai be man chuna so na me de akwa ni man fala sa de bi ana kan kwa taka na no do mango abobo ni ka say waji for me say ni chu jon ta ta me ko court nti me ga gan ka na man me na o be bi oba fala ta na gun fala ta na ko fala ta na do to akwa na chu me so a because that me am ye radio stage nti say no so man to ya si ni na so na ni na so bi na say de akwa na fala ta ai ya do bi na wa ta me ye ni e so bi na na so ni e si ni ye na ma so galantie na ni nti wa sa ba wa mo a so no waji to no mo so am de akwa ni ko nti wa sa ba wa mo de a ana ngan chano ni nta za kwa ni fani mano be ta sabu na ko to pana ko ni na ta mi so ni pa dia ni na ni so dia kwa ni man na dia tian me da say na die din kan no cases a eba ye na so no ansa na ebia oba bi ba ye na adwen sa me dia koda no ekwa akomo papa na mekoto na twene ne so no na chese sika ma ima na woya wasade sika kosade weseko no ko mami me pacho wadama na watwi ana abosome na wodekro me ebi wa be to akwa na twene ko bi ansa na wa sana be de be fa na kura ya o to twene e be twene so kura ya ni ene ti na so say na wetu bia no ebi to bia na 1.5 be me na kura na city ni be friend no maybe I want to be a now to be a now working as a kama the name na ko anko kura na wetu bia Anthony weekly 1.5 but ebi ni ho abema na 100 yeah me pacho emma ono so ti ase no ti ase ko ya na bi sika tan no wada romanti no say 150 and na say 100 cedis no week bia no na odi wo boshe so edeko anani aburo so kura na bi a 2 weeks eno kura 2 weeks no me be ko ten weeks mama ya we so me de ne ka 1 week na me de aka wona me de ni na sende no be no no ba no e ho for ka ten no me ko ni bi so me kura na me so me ska okay it's be fa say e ho 4 weeks no kura na say one Sunday a wo Sunday a wo calculate ni nyina de bom ma no sa mama sa na tie oboa enya no kura da ebi o kura be 3 months 4 months kwa ni sika mpom ba enti mpredodo asa na wakoto akra no ama no first one there no ni sister or ni sister say mami ska mi medi bi enti no di askra ni kokoma ni sister we can one 2 times sa no kan say ni sister so di ska ma wo ma akra na be bi ai edunti na mama di akra na kan say ni sister Jane so be sha akra no afa no ho na ba na ni time we can one 3 times we can one 3 times and that 2 times we can one 3 times okay and I'm just saying no control no stand no control no na wa akra no Ijan ka tell me that say announce that say no stand no control wonu yima na le ka tell me say this sister ne say or discover me medi bi enti no di akwa na o de ne come an sister o de come an sister me ba imasa na tie madam no stand no control no stand no stand no ni de ta kura no ena mo glorious in stand kura no ni na nkata sister but dia me pese me hu ne say ubo
abayua ya man yesa wo sister say wo send this scam akra na obedi bi we me nka ye ntira no ono na do na me ga me ka na me ka tell me ka tell me ka now everybody akwa kwa na me tell me ka na da me ka tell me ka also wa recording wa ha edi adanse yesa o ka che ne say wo sister say recording wa anya no kure amwai me pa cho say hini fa na akra ne wo nka kwa na body school akwa no girlfriend wo o ne ka odi nka gen no mesisi a gen no di akwa no koma ya wa frag gen na gen na betunya frag gen ni sisi a so gen no odi nka wo sa gen wo eti gen na confirm e ma dey a me ma mbe ba say ye conference form odi ma me na atem sa akwa no wo no ho okay ye kwa no ho gen sa akwa ni wo bi me ba ima no ima gen wa bi school okay gen wa ti school e ho na wo ba ne ko madam Gloria dia kwa na blame me ka tell say ejuma me ye no ye di 1 week na kwa no wo me nchen nti dey ana me me te no ono na akwa no ho be me nye ska na me dey akwa na ko to school ti ho wo no de me bra na man ko ejuma 1 week ayo yi me guno ono ade ne sika na ehwe no no why na didn't scan na no wo say adwuma say nti na ma wo de ne ko ma wo girlfriend no eno me che say girl no de na o ma sika na ono ade ne sika na shakra no kopi me say wo adwuma na me na che anya ga na didn't scan no na ga na me na che nti se bia me no ba te kora na se bia oba me ni na ja ya to akwa na tweme me so na zi me dwuma se ya na me na che e de odi bia me me di na me ba akwa na bia di ni ejuma me ko ejuma me na me dia akwa na ko to bo bi na wadaroma oba no wo mfie say o mfie 9 3 years okay nyam say what 3 years say 3 years and answer 4 years me pa cho in school be na je 4 years boarding house me pa cho when school be na be ji akra say 3 years was 4 years boarding house akoda 3 years 4 years me hunu bi da I have you do ima me pa cho be bo school na ma me because any me madwuma me ye me here baby de me ba na to school be the school there name can our black no school advertise crowd ya school no because say or a school and a school bit meji akura 3 years as a 4 years boarding house aba and na wo 4 year irresponsible say you to meji akura 3 years 4 years akwa boarding house na ebinsi na bako se me hunu bi da and you are and oni pakro bedwa no wasini niema akura o sabia nya do ebi kra no wo pupu a wontumi nka wo dabi be me na bia oba ni su se wode kakra no abeto akra na twere wo so nti na wode na ma bia wo girl na sa wo sister bi se onhwe no eno emu da ho ba se de mi city am ifia koduri na wo ka kire me se akra 3 years da boarding house de papa na dey oba tan ya me wo mansi asema wo ka kire me yen ne say Adam the say again and cause any problem with any so go any here e won ye beba ni problem ni nyina ya akoda no e se ba bia wo onu kra de opeso wo hunu se hine fa na ne ba ne wo keke ima onyame ne ya wo ho oh ana ima abu afu Come bye. Hello. Ima. Ehine fa na akra ne wo bat. Baby ansa na abekire me no to bo asema mimisa obey asem bi a wo kan ye. Eho no ekire maso. Ma nya mani bebo aso. Meba. Ime mebo. Wo ka kire be ma ne se. Wo ka kire so betu kan. nya ne kre Nisi de no hu so betu kan. mankada Na ya de no hu so betu kan. mankasa nzemda se de yira no so betu kan se mi ka chen se mi ba betu kan mi go baby na me ko na mi ton pass hospital mo bi okay ya to me no oso ka kire ne se obo akra ne wa me nchempo awo baby ana me won po na me ne tempo no onu na ma mi sika na me di akwa no ko be ma yo kana se mi onu na ma mi sika betunya friend sisi ya wa anu akasa sisi ya onu na ma mi sika na me di akwa ko to school mu
One say this guy we 2 months. 3 months not say this guy. We have this guy am biaka na post we go say e go say e go on fa de ba so de ba o calculate. Anya no kwada. Okay. Ima Madam. Ima pacho wan so wan koma na ye die ne ho de. Nitiemo. Yo, wadawro ma one. Maybe son say wo say or the akwade bra because oso wo twu kwai wo say nya no kore. Woni woni akwantu ho nkomo. De atoso mienu wan ka kire wo da. Say na boy ya woni ne tie say on pa kra ne ma hwe because time a wo kire ba ya ne scam no. Ne boy wa na mu di ne ye bebu bodue nyina afla o. Ni di na na mu di ye bebu bodue nyina afla. O to won mo na o ka say no aka say no. Ye bebu bodue nyina afla. Ehu de wo ka. Mini problem pia. So bodua me so mebo pa because shama show na wo baba be do we na wo be kasa asem yato jansu phone na ya we wa be na wo ni ska wo de obedi kwa de no me oba be sia me wo 3 months obi che me ba na makwachi maba baba me yi ska ma wo e di bia to di ane di wo kwa di ma wo ti di akwa odontia ati bi di akwa e baba be di bani na wa akwa pa me wo kwa wo tu ni di abana me na fi ma ba so atama kwa na kuma oge wo wie nsu o se na kwa kuma ba wo fere se me ba no wo sa bu mi asa bre mi su me ba no toss mo ababo imu ada akwa 3 years onu baby a o ma akwa no ha isa ada me ma ne mo ba sa sister we no mo me ba we me na o ti a o jansu kro wa bo mi e du ti na mi ti kwa nu ti mi mo o de ade bo mi ti ma se ya pam enu ti e na mi su mi mo mi ti bro na bro wo e ja sam ketwa ada me ba no so so ma wo de so so akwa no so so wa de na akoma oge bo ne ba na mi de ayo Ada afra me fa na obeto ne tire me so. Shenya kopon kaka kana no kura se akwa no. Wo sha no. Wo shenya me sem. Wo he no. Okay, me pa chi wo na wo ka bi se obebo dua de ho dua na apese obo. E de ho dua na so obebo no. Emmanuel no egisi so ono komono di no enchane ntro no si won no di twa no ware no me ablabo we ndi no ya ma me eya ne mpra na namote wo wahwe no e no no so ahwe baako kire no baako boa baako enu nti eno kra de ya na ye ntan nyina so nkasam na emom na kra na dia no kono ha ni hia balu no eyi Emmanuel madam imakra no wa hefa madam yes mumu won di ewie kan o kise ko wie ko ta no ba ho na de ho no ya kan na de akwa na ma no no emle be mo akra ne wa yin asem ho de awie ka papa sometimes ya na ye hwe ne ma bio enti susu ampa se obey ni ne ma bio ho a ye kra ye mfo ane so but ekwai bi so no so won fom so wo baabi me hunu wo bi e wo so gu nanumu na wo be yi na no afiri wo se wo so ngu fom ebia wo be ka kwesi se ebia na abayo ne pew wo pew ti na ebia wo tete wo bat enti sa ima dienti ana wo ni nipa akọ amadra akọ benkromu na watwi emu ya mema 150 emu nya mema 100 cities na wo ba na te ase na wo de kro na wo de akra ne bebrew ene sen no ya twenze o tukwan no ha akra na ble me de na ble mtumi fa me ne bela na me de na ba dance for ima ose anya no kra ba ye hwe ne sei eye mu nyina mo ba ne akra no ana me se eno na me ka se wan ha komo no didi wo ye be bodue nyina afla no ye be na no mudi ye nkwa asole ye be bodue nyina afla and you are proud of say won kwa asore na wo kan no we won kwa asore so you are proud of it enti me kan nyina ne say se okaso obetu kwan ya enti wo ya bana say bia e wo se okona okoye adwuma de support mu nyina enisi wako enti say bia ni papers crown go through na say dia was yo me papers and go through enti me beje me ba wo se wo ka say wutu kwan ma dia bi o wa eya na mo ya sometimes eya na happen enti ye fa say ya kwantu no kra by ba en wode ne by ne ma 1 2 bi nti ya cancel no so obaji akra ya bone ne say wodi akra ya kwa ma obi foforo no nete
Wamami nim baby akra ne wo. Wamami nim nipa akra ne wo. Ye ka wo se wo boarding house ne ya dwe wo form. Sa akra 3 years back on boarding house. Ya dwe wo form za. Eh, baby akra no no menka no no to no wa no akwete no wa ko no wa ata ko. Emmanuel. Won't try to say Mami reasons into I won't try. What dia wajina chire wana watu tu bua park so no wonko so anu won toto nia wajina chire wanu matene nka onko so anu won toto bua park so eya muntu afufu ba mone mo nafofo na mo kasa bia so sabia nya asdo nya asasam kakra mu ni tirim na mu nya asoso so dobrebe no adia no ah imakra no wa hinefa ya de kero Omo muadi o. Boy saba wo. Say ye but asem to wo mo dia na wo mo pe baabi dia fa. But me no sa ma we because and na would be you obi. E obi di be ye wo. Next time we go to God. You know that's what find you. One also back at yourself. Madam, if you offer court, you could not that came not to say plan with anyone. Penny what you be a woman. What a penny no what you know. A be a woman. Papa, I said Biana or a year at 2 court. Maybe so. I said Biana said 2 the back court. I 7% Malabim, no, if you are someone to acquire dream to be. It's what next time. So I say, I would Nisuni says, we won't shall not. Someone so I want so better way. Send why you more free one day you back crano. You man crano. What is scanning? How much is scanning? Yeah, who brought me get me? See the okay, the abono. As some now can the abono anyway. So who brought me get that? Who brought me get that? I've been my and answer for you be out. So who brought me get there? You listen, Mosuna said you must be my brother no. Wo free asin for su. Wo do that for chi aba oboase. Aba mu be ye dey mu be dey. And also abeto ahwe obi dom. Munya ekwe. You too much for mo. She said you see kasa way and actually she said you see actually you see kasa and macro woman and man pokran boy so mokasa they don't even have an iota of respect them mama no akwafa no nya mama no di na te no akasa fo no de akere no wo buru wo nyina akire na akwa ho ya me hi say Waburu in action and I was there for one. Waburu in action not to turn your mamma or quack your one day because we want them also. Sat them now. Mammy, you know me home. Mammy, you know me home. Says, Ima, Madam, Aquarano or Hinifa, who say, so what your granny brow crown, ne papa no, so one pass say, Ima. You shouldn't say. One woman just candy on back a candy. One power when you are money at him. And ya dear woman, someone back a hammer. So swan pastor said, who will obey your shoes, Simon? And one no aqua farm for frog baby, Chronos win so. And what dear pray is sheho, and a whopper will buy any mache, and was me my woman who will be any more. Papa and Cabayo. Madam, me so do on fan ko media o. Gochi. Okono. Oka se mi o se to media. Sabla. Nti wo de so se ya fan kokoto a wadawroma. Ayi ni fan ye behu wo ni yatumi de o letter abrawo. Court letter ni ye de abrawo. So oni media me say. What's the saying? Oni media me say.
Oda so wo baby. Baby a what was send your men Yes, baby papa. What's your court? Yes, yeah, that court. I can say Court, you be my court. I ya what's that? Hinifa, and I say what here? Na yamfa letter mro. Emmanuel. Hello. Ima me pachi wo mesi hinifa na wo also per court. Ye pese e bro letter. Na ye court. Mara oni mbe bia mche. Pachi wo se wo wasesa oni e manyina afiri ho. Hono mo me da so tiwo. Yima, every other now we say, and our banner was I want to say. Answer no dey akwa mama ati si asan tene bi. O ka kire me say me ne be dey akwa me mama isem san na tena. Me nso dey me mama mekume. Me san na me hu ma. You know yima upe oba kra akwa ihu kra. Mara me ne oba na te me ka se me so bo nsam bia na tena. Yima. Oba woni na wo wakra wo se wo tu kwan ana aya wo ba enye ni pehunu na ode ne koma no wo ba na wo so akra no ma me sakra no ngusu gunkra yima wadwa wo be ni ma cham ya kokoto yima dai na wo yese ye yima adai na wo yesa me ni problem o be se me la be wan san me dia akwa na me ni tumi dia se me fa akwa na ma no be me la be na emra no musan na wonimu emra no musan na wonimu ima emusan na wonim abra 3 years na wo dia se odwa ko de bra wo kan na tena sa akra wo maame ho a wo de maame ne ho ahyi wo hwe nkoda no na sa bufo so ba na so de kra ne bra mo so a na eno so de wo mko ba bia mo se ma bu hu ne biem na sa ya adan na wudidi no adan no ya yima adan na wudidi no wa wo hwe no e dia sam kra enti ni akra ne wo ne ho no wo maniska ima di akra ne wo ne ho no wo send ni sika na madam ada na mujina no na cham na so se me ya akra no wo send ni sika na na fa akra ne wo no so na me he no wo no na me he no akra ne wo no na me he no ya so so akra me 3 months 4 months nesika ebi mba o bampo birthday time so ya mpo abeni ni birthday mami ni girl ni so the birthday time so ya ne ba no ko si ampo wa tumi anka ma ne girl no ba ge ya ye kana semi okodi ni birthday shepe e wo mi phone so sisi ya okodi ni ge ya ni ti birthday shepe de ma ya no okodi ni birthday ya de nya birthday asem ye ka ye ke ba ho asem o be fa ni jetre nyina kodu o ba birthday fa ho ba wo de ye o ba Eyoba. Eso un shakura ni ya kan wasam. Mama. Mudia munwashi omo. Eno wabo me. Eno wa mi winti miti. Ezo nkokwa ye onwa de nka de akira ko so anya onwa de na ahyew. Ko de buro de beku wo so hu nkotwa ni nyina ye po yawa. Ne ponko. Ne ponko se abronsa ye to asudu. Ponko ne so no cha abronsa yi. Ne ate se wo dam. Yankwa. Mama me da say any akwenya wo dia mama na me de nchia shonko so free Pemsan Company Limited aye kofa by Dr. James Samoa doc awie Dr. Simin Bisa se ya hwefo ne yetiefo nyina mo ho ye de mo ho ye mapomuden no ho hia doctor pa nkwa de eye ba ko pe o eye ba ko pe eno nti na wo se ye hwe
ɛma yɛapɔmuden ɛho hia yɛ ne santi ɛna doctor ɛnam ne nimdeɛ so akɔ Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules sɛde abɛ adwama so sɛ wo a wo sisi yɛ wo ya no wo a wowɔ excruciating pain sɛ wo sisi mu no wadaro mabɔ mmɔden a na kɔkɔpɛ Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules ne bi na ɛno no mesan sɛ ɛno ɛne aduru a baabi a wobɛfa biara agye ne din agan papa no mesra wadaro ma ebi a sɛ wo hwɛ me wo nsa ne wo nan nyinaa yɛ titiriti daa ne daa na wo complaini wo nsa ne wo nan ɛyɛ wo titiriti mesra wo ɛntena hɔ ma ne nyansa bɔ mmɔden na kɔpɛ Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules ne bi na no nom esan sɛ wo nsa ne wo nan na ayɛ titiriti no ɛyɛ condition bi a yɛfrɛ ne sɛ poor blood circulation ɛna ɛkɔ so ɛwɔ wo nipadua ne mu ntini no veins no emu asisi ɛno nti amamogya entumi ni afuru sane yie ɛwɔ wo nipadua ne mu na ɛba ne sanso a na ɛde stress shronko bi aba beto akoma no ɛne dro bɛyɛ ne akoma no yɛ adwuma ne so nyinaa ɛne nti na yɛka for Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsule sɛ de ama wo sɛ wadaro mabɔ mmɔden na ɛnom aduro yi bi na ɛdi ho adansepa esan sɛ aduro no ekuta enyane nura ahodoɔ pii neuroprotective properties ahodoɔ pii no ane wom sanso na phytochemicals agye aduro ya bɔso na afei adeɛ baako pa a ɛwɔ aduro yi mu na ama aduro yi ɛwɛke wonders no ɛyɛ endorphin a ɛwɔ adronim no endorphin ɛwɔ adronim no nti no abre bia wo nipadua no ɛbɛkɔ ɔyaw shronku bi mu no sɛ wonya Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules ne bia ɛbɛboa wo na ayi saa ɔyaw ne nyinaa ɛde afiri nipadua ne mu mesra wadaroma sɛ wo sisi yɛ wo ya adro a mekamfo de ama wo ni wo a wo ahotutuo wo de ɛda bia da wo bɛkɔ dwa so bɛba no wabrɛ wo honam nyinaa yɛ wo boho obi wɔ hɔ nso asesei sɛdeɛ weda no emu ayɛ no ensuo ne totɔ nti ya na ɛde awɔ na ba paa ɛkɔba ne sɛ ya na sasabrɔfoɔ no wɔnom ehunu amane paa ɛnya asɛm ketewa ɛno nti ɛna meka for Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsule sɛde ama wo sɛ wadaro ma bɔ mmɔden na ma wo nsa ɛnka adupa yi bi na sɛ wonya wabɔ mmɔden afrɛ numbers a yɛde ba bɛto dwa yi na wonam saa kwan ne so ɛne doctors no adi nkɔmmɔ na afei wɔnom nso so ɛnam wɔn nimdeɛ so aboa wo akyerɛ wo kwan a ɛwɔ sɛ wofa so no maduro no ɛne nneɛma bi a wobɛyɛ ɛde aka ho na wɔn nso so watumi afa wo ntoma pa afira ɛwɔ apɔmuden mu numbers no ɛyɛ 0500 0500 88 90 0500 88 90 ɛna afei 0500 88 30 Mr. Wadaroma numbers a yɛde ato dwa yi bɔ mmɔden a na frɛ numbers yi na ɛne doctors no enim komo said de ɛbɛyɛ a wɔn nso so apɔmuden no ebetumi akɔnkan ebi a ɔba afɛfɛ sabre wo hwɛ me wo de ɛyɛ menstrual pain anaasɛ menstrual cramps ɛbrɛ a ɔba pa sabi wa konfitire ana wabu nsa no ɛyɛ a wotai nam ɔyaw bi mu pa ɛnidane ɛtete wo wadaroma ɛdra me kanfo ɛde ama wo ɛyɛ Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules sɛ wonya aduro yi bi na wo no mu a ɛbɛboa wo pa ebesiesie wahemfie hɔ na afei wa wo mogya sɛ bibira wabu wo nsa na wɔsɛ ɛbɛsen nkwa na ɛma no wa wo nso so wo de no ɛba nso ɛma papa ana ɛma kra no wo de bɔmɔden na ma wo nsa ɛnka aduro yi bi na sɛ wonya bia wobɛhunu sɛ wankasa no wobɛbu wo nsa afili wafiti komu no ɛbɛyɛ din ɛbɛyɛ bɔkɔɔ kama a ɔyaw bia nso so eni akyire afei mu a matenka ewuo ma ne mema no a matenka atekɔ matenka ewuo mu experience de friend say low libido no mo nso so mu die nie Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules na me kanfo e de ama wawie yi sɛ wonya aduro yi bi na wo no mu a ɛbɛboa wo paa ama enkwamoa no a ewuo no ebesan akenyan enkwamoa no ama enkwamoa no asan so enyankwa said ye beya da ne da no won so eba no atenkamu a ai wo beluki explicit e wo sa side hon so wadaro mabomodin na wonsa eka aduro yi a wafrɛ yen e wo 0244 718 557 and afei 0241 604 702 Mr. Obamodin ne hye ne nsomaye na efre numbers a yede atudwa no esan se Pemsan Company Limited yeni herbal hospital bia e wo ba bia wadaro mabomodin na efre numbers no na ene doctors no eni nkomo se de be ya wonom nso so enam sa kwan ne so ebetumi aboa wo wadaro mababi
aduro yi bi de baby all pharmacies and herbal shops ahodoɔ mu no wo kwa wo benya aduro yi bi na wato wo panidoso poanso de a ene Kumasi ha fa wani etire mu e wo PFA pharmacy a e Watafuni Road Junction wo kwa ha wo benya bi na wo nsoso dodo bi a wo pɛ no wo de ahwɛ how far sanso so e na Colinac herbal e wo Ashtown afei Freddy Mens ene Rock Pillar herbal nso so e wo KO Danny herbal nso so e wo wubenya enu papa bi na wonso so wo de ahwa pom den afei Cape Coast ane ne mpatamu ni nyina no monso so eye Pina herbal Pina herbal la wubenya Siemens Vital herbal mixture ne capsule CB na wonso so wo de ahwa how far afei Tachiman Ashaiman downtown ane Kaswa New Market fo ni nyina no Humble Mother Pharmacy abebie mu kuha a wo kwa wubenya enu papa bi na wonso so de ahwa pom den sanso e na wudru enkran dia Okaishi drag lane honomo a eye Repash Ventures okwa mama Repash enuro no dodoɔ bi a wopɛ wo ho bia no wonsa ebetumi aka mesraw entena se ema yade enka wonto ho esanse wuni ahoɔden a wontumi nye bibia wo wa ahoɔden na won kwan so de a ye kwa wobekɔ bi ye ba nso a wobɛba bi ani nti mesraw bɔ mmɔden na hyɛ ne nsoma ye sa Pemsan Company Limited adaroma ye ni herbal hospital bia ewo ba bia na emom afei na doc ede nnwuma egu akwan so a enche kra no ye de ye Pemsan Herbal Hospital no ebeba besom adehye nyina madaroma enche nso so Pemsan ye nu papa no enche ye bepa ho ntoma ama eno nso so atumi aboa yen ewo ya pomudin ho enti mama akos awia ide meda wasepa ewo akwanya odi amami nyame insha papa medofo pa bomodi a ne frɛ numbers ne sisi na ekɔ aha eya Akoma 87.9 FM Unia TV Akoma mu nsɛm dwumadie no eno a ɛna wohwɛ na fei utie no enti ɔno na wofo ɛwɔ oboase hɔ a okay but on baby ana ɔno ne wotie ne de watu hɔ sɛ watu o mo asa ne me na aka ne wadrop ni ayi pace wonti na danfo ya okasa we asa okasa we chi ne dadam ho wana aye den ɔno ne dadam asa odadam ho ye efe na ayi wale na danfo na odadam ho yo na ayi time abrantie oko ni sister ye oko mo ye so onto akora ndi om ka so mbe ye di abomu sa bra no omo tamo am kwato akora me ye ka ne san ena na me ka se akora no me kwa na me kwa wo ma me 2 months na sika anya de emma me buy enye wasem o say was started se obro eno ne ye dem me wuwie na me ka se me nya 2 months no na afi me wo ma me won sika ne mba se na me buy na ebro started se me nya 3 months na ebro started se exactly but still se ko be ye ho ade and won so no afo aso ya wo be ye ho ade o toto wo niema kwotwa wo ho nya bro ananya brantie ne bro me hwe won sa ho kwotwa yi enya ne bro we dey ade ne san me but can say we ne we mu nyina ya brantie ne bro ena odi de ebo witrim odi ya can say padlock ya ye de lock down yesu eblu alarm no yeah eno no de bo mitrim ena odi bo witrim na nam so am wakoyi witri ni nyina ato ogu basete enkokọ akoye onwo ade ma wo ti ase am atoto ne ma ebro we nyina achie no so onimu wi no onimu no mi hwe ni tiri wi ya se eyin fa forest ba na so ha aya one forest one mu wi sai this is mu adan ene odi si wo so na ka brantie timi abo de ade abo tima mo ba besia wo kɔ ne nkyɛn no wa ye oti kama na ɔbɔ fɛfɛɛfɛ ene ade ahwe wutiri mu ntiwuti wayi and so still ka wo set ase aba na kwa akɔyɛ ɔho ade me ma me mo so mo prince no mo de be fa me kɔ wo ma me mo kra na be fa wo kɔ nti susu ɔba sɛ ka wo ma me ma me fa wan kwan ka de wu no kwai sɛ ɔbɛkɔ wo ba no wo ma me mo na de wo ba e dabi wa na ba e okay aden na wo free or abuse wo bro wo proud na wo free ne wa akɔ de age so ma me mo na be so awo sa ade so a mu omo de wo kro ko no wi ba wotimi yam ho adwuma da ya na aba no de mu ni mu ane ene de mu aden na kakraka da de mu aden na wo ko TikTok wa no omo de ayi kokumba akese ega ho de di ho na market kete se wan ni na no da ho no mbisa so opede ye hen enu bi na mpe
and when Osre, Mania Brepa, Moha Jima, Nema Yaba. Two in a quarter or question Yano abandon Yayako into the Wusro. Tema me hu ne de what is see me na me nim se o hye Benyi mu wi ansa na me hu se o hye I said you hu edin ya odisi so nti hu se free baby ma eye me ya pa o doc ma me ma wakwa ba me joso Marcos na won po me te sen Yesu adom ye hu ye papa mo wakwa ba okay eju adawroma ye be ko faith yeah homeopathic clinic. Now me say, I son there. You say yes, son. Wa faith. Said you name na. Dog. Prophetess as I report must watch you. Maintenance so. Mo need my power no abega for mobile. My power. It is upgraded with faith homeopathic clinic. Baby, I am holistic approach so. And so you are there. We make sure say yes, so you are there as in the physical body. Nemom no ye ma wa think kemo nyina no. Wenya asomdwe said the bia ye ka no e ka sa pomoden a enye se yenye wonto yare mpaso nti wo ho oden ye wonkofo pie omo nam ho a omo yare chen sabi wona woda yare mpaso nanso so nam se ye mfa nsuo nsisi wo mo so nti omo ho oden bia Mr. Hades research we a reference says so wiase nipadom a if omo healthy people are omo 5% out of the almost 9 billion people only 5% according to the WHO omo healthy people the next 15% are hospitalized nipa ya joma to ya sabia hodro ya hwe omo pa ya hwe oka 5 no 20% 80% na can from sub health people just say one yare so one tiapo ye nenemu now according to the report no 5% ningu 15 no entengu because ye show mo 80% ne pa na ewu me yare tiapo for ye nenam ho ono na address kama te say me okoba no yare e kana na de ne ko na de ehumpo ne say ono nam say onim ne tebia na pomodin wo mu ntino bibi ye no ran say ye no the be emergency situations and I do omoko de wo hu ne yade no otimi esoso ano na odete ho yes na de onimu no bibi timi be fa no pofiri mu na de ne ko yes e tate sa kan ma ni pata aka se onko fififu ani ko hu samai de tie ne se samai wo ho a wo ho oni ho a oni ho the fact that say unhu ye ne nche se otiapo na the fact that say wo hu ne nche se yade ho na emom de e kan say early detection of any disease is key ye bia be ni pedwam ne ehu ne ntema my upper hand me etimi nya ne pomase bre Marcos ade a eya na eha adwene na eya say obi oni sika na enuro so abawiase experts e wo wiase na nso yare na say na kwa bi yehu ye na too late eduro ho sika so ta ho enso so yare na hinta na ma ohu ye no na too late o de eduro kenye ye sika ntimi nya hwe the value of money has become useless because of say yenhu ni ntemunti the sika timi ye na ntimi anye na papa bi owu krom ha politician kese 24 hours no mu jani funu ho mochre o mu ntimi kofie say yare no amfana nto for more than 24 hours e kana e de ne kokumfa no the next day na pa they couldn't believe the man is dead the cast baby and kana yare ne shikas ne mufa yen ton hu se de aye bi na anye yi ama ne chance no odofo a wutie ye wie e bia na sa na story ne tie o de nyame ya wadom what faith mo me patika ya introduce ade e fe na health plan na Marcos health plan no botai nya say e wo say wo hu the state of your health udi akonia ba wokoba no unu sede o tebia eden esitie wa pomode condition no etesen because wa hu a bibi betimi afa opofri mu na emom se hu se wo ha oni a hu sede also besi asosom afa mpani se obosom opeso no tra no na wa kire o na chiwade enti bra faith homeopathic clinic be chef die nim na yen scan 36 nerve endings ye hwehwe oni paduam ama wo ankasa wa hu se wasi a wuti say na wapomoden no etie na wo so wahu nuane bi a eni kwanse wudi wahu de sese wudie na mpo wahu time sese wo check up na ukoye nioma ebese afata aboama wapomoden no ewie peye mesro ye nyini koye nim no na ya hoden eba fom naturally ye were conditions bi ho a nya ya de ne de ba enyini ene de ba enu nti no enko ba bi ma ye nkohunu huna
na yɛmfa ehu bi enkoto so Marcus unim say studies bi akoso your francophobic centenarian yɛka obi a centenarian obi a watimi adi abro 100 years and above be a centenarian na yɛkɔyɛ studies bi wɔ mu hwɛ sɛ ɛdeɛ na ɔmo different from ɔmo ntimi ni 100 years no na yɛkɔhu sɛ nutrient be fed the glutathione a major and one of the master energies and I say nutrients are away ni pedua na ne produce na sa glutathione no and on the fight oxidative stress nipa omunya depression enya stress e kofa or how deba sa glutathione ne produce and sa contain antioxidants be a anti-aging antioxidants I just say emma unini no e slow o back across now that's why so it slowed down the aging process. Now ba faith homeopathic clinic yakofa enura containing sa powerful nutrients we e dia ba ainema kokobe 18 mo o dia o na wo say enkofo ahase ye ka say akokora o dia bra faith homeopathic clinic because ye mu bi ye kan future wa baba wo no what you say aha kokora pa na metia nanso so enupa panti ye hoden what you say unse wonfie there be o ka say menya say fie enso na menya and unti no bra faith homeopathic clinic na be share fidie nim yes kan sa nerve endings we nyina wi said it be and fidie be kire o condition awom na yenso ya kire o de se wo ye sa breed ye wi ase masaka bom ko awon ne se ma obi a monitorim entoto aduro nom ese wo kidney ese wo brebo wani be ba won so me yonko brebo ba akopɛ nananom ehu nyansa yanka me yonko ani yanka me yonko aso me yonko hwene me yonko techema kro ma ote dem no bu yanka se me yonko techema ye se me yonko brebo de a bisa ho se dwuma be na brebo ni di ma oni padua nti a nananom de oyonko pa etoto brebo ho mesro infa ni agro fa numbers ni sisi a ne bra koma se ahnema kokobin 18 mo ya de bia aba oni po de just come me pese mebo ya de bi ni makoja bia free condition bi aba oni padua mu a wonum se na wonte saa ena yare ndi wakosa ate bi anim no fa numbers ne fresh sisi ya make say ya eni eni nkomo na emmoa bi esefata bia no yemfa mo 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now says 0540 710 940 0540 710 940 Mesro bra faith homeopathic clinic especially wow ya de no aye kwankro na yentimi emwa okay se wo enkan ni potem ho obeko so tu ma tieku junction okay faith homeopathic clinic ko fo bia fo na so ko college junction man bi managers road eye adweso faith homeopathic clinic Kumasi Santa Sanema Kokobin, and a feature particular Pacho. Kumasi Ford Namuti, who do Ainema Kokobin 18 muha. Okay. The number said, "Dear Tuja, the source of friend. Naka, a baby foul edu. Next to be a routine, say, oh, Kumasi and important mother beer, who be used to full line. Naka Soko Santasi, Ainema Kokobia, can't be drew. Now, drew her. No, this hospital now, a no kitchen because 4%. Omo fire ye din edidi go to be do or be a hospital no ya be che na be for the best say numbers ya dia atujam we do ha frɛ car be ba be fa edwa ko the best say takradi food na ko anaji police station okay and afi bo go so food na ko old accident clinic board abo sanachi and the year can na doctor dia atujai e hu be hia say obeba feature be party clinic if he say eniema ekoso ni pedua ni dos na akɔfo hu saa na no makwakoto no obi ano ne ne kɔfa ɔhawa kɛse abre nipa ani se de no osika no se nipa no onyare o nso so why any say onu ana dwiri mu no ne honam dodo no saa 85% na ɔka na saa dodo na ɔmo na ɛtawu ne ho dodo ni kakra bia no yare menti apɔ no no akoto adu obi o wanom na so yare bia so ne na adu enti ebe se se bibi koso ni pedua ni na se hawa enkoto adu bi akeke bra fetu me particular na se the doctor di ni die ya to no ye dey send him die no ebe ma okay no yare bi o ho a na nya adu na ni die ebe che okwa abefa so a obebo wa bra
living in this unhealthy environment to get healthy life. Okay. Best say, bra. Afi infidie so wo infidie mama so wo a eno be hwehwe oni padua nim. Na kire ade kra yare kra how. Okay. Ni ama odura se ne fata no wanom ene wa hoɔden. Ye be se de be ya enko for how bia man. Bra fit homeopathic clinic. Okay. Go be ka say na me koi. Sika me pacho memo. Ade no. Eno die. No kwasam. Homeopathy arasa ne body. So ya brain na say free screening e wo ho. First in can buy screening na ya show ni pedua na 500 cedis. And the screening no e free. Bra never show ni pedua nim free. Na fe yare bi e bon ka ye say do beto ho a. Ya hweso ama hunu. Sika kakra bi ekuta no de ba ye be ma hunu. Enti one kono maduro ni nwie na ensa no. Na Awurade adom wasanya sika foforo na jamba. Enti odi na e ulcer. Se aduane to yam kakra bi ana oyam ye ora. Afi so ho na oyam ayekutu. Wo na obofu no. Na o afie kra so ba ulcer na ebo nka ye best say brafit me party clinic. E be ma enu ese ne fata na tu ulcer na se. Kidney wo hoyi e di ni panya power Ghana ha. Enti obi nya kidney disease a kidney na se no. Dialysis sika kese na nkofo otua. Okofa se sika no we. Ye be say brafit me party clinic. Na ye mua na kidney na e bon ka ye se be bo ato no. Ye ma onura e be tu kidney na se kra anyway anya dialysis asem. Eye homeopathy enu nkete no ye de be ma atu sa kidney na se. Ye be say awo challenge na wa worry for so many years unya wa ye be say brafit homeopathy clinic. E ho ene ye be hwe oba no ne be ma no. Most of the time say bia oba ne be ma eti na say awo ma ye de hwe e ma no kwa. Ye be say oba ne be ma kwa wari ase munya ba oba wo kwa ma wo ni okromumra ye hwehwe mu nyina mu ni padua nim baby bia problem no bia no ye be san yare ama ho ato nti ye be say baby bia wa utie nsisi ye bra fetch the party clinic. In fact Nsem ana doctor air kanim na no uko YouTube uko TikTok na ko Facebook ube mu faith e wo ho adanse bebre e koso enu aye ko radio station. In fact na ka presenter na person enipa no free phone so okay but the radio do onipa ne ba studio ho obedi adanse wo de ne maame ne ko faith particularly ko na aniema ye mfidie no ye maame no afi onipa na agi ne nsem wo de ko faith TikTok Facebook and YouTube. Sa adanse nyina e wo ho a enye se ya ba betra de e bo there be there wo be hu no life enti obi a utie nsisi ai o yare na tra wo so acha Bamodi ya nebra faith to me clinic and I'm say ye na makwani asa be bre so na sa yare na ho beto chronic disease yare atra so anche fabra faith to me clinic ho beto. The number is 0244 58 38 59 0244 58 59 0275 96 94 14 Debbie. Okay. Nyame inshallah. Enu nti tumerika mana moto na fe weni eche Faith Homeopathic Clinic na ekwehwe wo ho yade efre 0275 969414 0275 96 9414 and 0540 710 940 0540-710-940 na any Faith Homeopathic Clinic any enkomo sesia afi yenkwai na mene me rabe nkodi nkomo kakra Marco Sapach na what to say nyame adoma me hu ye papa me doba na won so okọ me hu ye da Kristo as say me pache within me ye fa na adwo bedu bedu free hin ne ba me pache me fi oshu na ma amfurum oh okay o ma me ma otosu du ana me pache enu ntia ti na ade bedu no bedu oshma man from area yi me pache area de nya boko ma 5 years ni ma wo me ansam le ma me ansam baba akọ ana mba ne ko ma bo so mi ni ochi edi na ni so tete no na I say high fever ana me tan fem porta fuji
nti me kwa doctor me kwa say me fa ne nkɔ nya yi bi obe me na drum na da na so doctor won tra fie aya na akɔ ba me bi fie na ɔkeka bangu anwume na ɔkyerɛ nkɔla na de nti me pa nkyɛ ɔnye ne nto na ɔtwe me ma me and doctor na say na ɔtwe me de ɔnyɛ yes aboso na so oboso ne plan so na me san say ne hyɛ ne mo te say na ɔsɛ ne hyɛ ne mo no na ɔtwe me de so ba hwɛ no nti na ɔtwe me na me kɔ hwɛ no nti ne me no so bi na ma papa ne kɔ ɔyɛ ana ye no papa ne kɔ yi ne de ne bae okay nti papa ne kɔ yi ne bae say ɔba boso me nsia ɔfa kra ne ma ɔba na nkɔ ɔnto mo de roma na wantɔ me de akwa ne ka kyerɛ nti ni eta fa ba tafoji say kwan ne wa nti no tafoji ne be ya nti emfa kra ne kɔ nti me de akwa ne kɔ 2 years ana walija bae nti walija be ka asem na o me asem na me ba me hwa kra no ana papa ne say ne baba akopɛ de ɔnfa ne mama ba gye no no ne akwa ne trai to ne akwa ne trai na o ma akwa ne trai fie sa do so aboso mo twe wan kwata tafoji no okay nti me tu kwan me sister kun wi wo bogo so me kɔ ye me kɔ check kakra nti mo wan ba ne fa se ma me yale me ba ne ba ne friend no se ma me yare me wacha ane me pa che mate me ba bedu pejo mu kakra bi ma me na me nya de enti bedu ba ne friend no se oyare na edie ben na esi ye ewo akire bi bedu ebeto aso ama yen ate na me se wada Akoma World Cup keteke ene yede ebre won wada uruma FIFA World Cup 2026 no na che se etuamu ana winim commentary papa de mu da kama ya yede ema ya me ya adumu a ye watchine ya we ya eno no Mexico and afi South Africa wonu mu de ba be bwani pa enya asem ketwa enu nti she sports team no e wo K1 pap ya no e wo sra so 10 o'clock PM anaju nondu pepe na che se sports team ni nyina omo ehia e wo K1 pap esre so na ye the commentary no ahyehyɛ so eho na ye di animu no ye Brazil and afi Morocco eno so ebeto aso emi se ne memene da say aha na je se no so no ye di abro nti hia busia penny sam ye champo sure respect team ni nyina commentary emuda ho Pastor Julius Akwaba Joso Obekri Akwaba Evangelist Akwaba yeah no asese mo na ma commentary na ai na commentary ni de na no asem ye koto o ma bi da de na ma bi da e ma ne koye nya de na o keka bi keke o ma bi da akoye dia awia beti ma try Samuel Jan passe and no de e ma Stephen na pia passe no wa Samuel Jan Samuel Jan e ja bor no de e ma de da you waso me person da bisa nya penso sports ne ya kan o di Akoma Jordan you ba chom ya Jordan o de boni ko wadi ko wa passe o di Akoma Akufado Gameti no Akufado abzamba bajo wangasa senseless o jena home no more adu say ko phone na o kara za de o say old time old days no more adu dem busa sente ne no obetumi aye ya afedi aye Marco the story no hadwene na ma dwendwene say ti ya mo so mo kofa we before boys ye den o mun sunya me na bo o mun na nyame na bo ba to na bi o mon camera en na ya mo mun fa bi ni wa wonum kro wonum obi kro wonum na ya yi o mo de en de amen sa jata so nyame na boy na na mo kofa jata mo jata aboa de be oba no kofa jata aboa dem se mo si David so se we for nyame na boy na si jata so nyame amo no se ni suba odwan nyame na boy o mu nyina ye bra aponche nyame na boy it is meme ya na omo ada ne mponche se nyame na boy mo de ani ne nkofa mponche preko ne nkofa nwan preko o mu nyina ye bra masefo ma ko se asemo kan na ayese asemedia akora kan wa akora bone panyin so ko kan we de panyin anka enti hwan na be ka ba no ko won pa ne se and the choices na ye nuano man bi making ebi wa wo ba bi onam ho pa be mo ne tisa ne yere ya na ahomete mako ahomete ba wo ka sia ati se de wo se nipa mu asa de wabu nipa nim tia but mama nyame na wo bo na de kora no
Wame. Nyamema wɔn mo twɛ Bible no. Maya mienu na papa yi kɔpɛ wankasa baako na nim yɛ hia. Ɔsɛ Bible sɛ ɔsɛ na nim yɛ mia kyɛ no ho time. Bible nim yɛ record o. Bible nim. Enso so ɔfa. So want to enti the person say nyame na wo na de na onim yɛ no meta yeah time wo what say yeah time wo na de fa wo enti ma so obi de ho ta na yɛ ka ɛno nje sɛ yɛ be say kyɛ nyame abo no but nyame na wo na de no kwa nim sɛ ade na time ɔno aya we oh enti the person point am making yan sɛ ɛna yi nuanom mma no mu yɛ mo pe o mu hunu de mo pe akure no keka fun ho say boys atwa no wo hia ne kwase so mo keka ho o tin say base no pan de wo beto base no mo wo mu si atopa de wo beto nyuma na boy wan jo nyuma wan jo atopa de wo beto oh no dey am kama me say e kira sem ba so person hu say onam fofo na say wo mo atwa ho hia ni papa wo yi ase ye hunu obedi into ase ye hunu already ase ye hunu ma obo say word in fact say this are so from before oba na mrantie bi ahye kwakuni o kwasiade o mbe wa be hunu be makwa wo be free ba anu ma ye hunu be ni papo a wo ye na onam fofo omo type na so for say no baba untimi stop wedding so we mu di akire no mba so dem na obeda stop wedding na stop because papa wedding so for munya na me nsani akra na wo ware na ware no ene na tuntra be amfiensia ohun se san kwase asuba no wo mu na wo foto no wo hia di aha no do papa no be nne oh yes say my man who they are and what they want in life no my and today na mo gini wi asese say I come here say abuo bi ekuta dua no nya ba sabe be man ko ahwe mo baje ade say I for sa I say say o tini so yi o tini so yi o ma me mfa ena ma hwe no papa mfa ena ma hwe no o hwe na o hwe ni o o hwe no o hwe ni o mama de last me kan ha me say be ma ye hwe no e wo ho e na be ma ne ho kire nso ye hwe no nso e wo ho me kan sa asem wo ha wo kwa ko ware na be ma no onika pre o wani so de hunu na o bobra pa ma wo support na me nya ba bia gina enye but nya de wo say wo support ne we base no gina yo sense adwa sense no gina nso a se ghetto so no gina say onu nko no nyankopon ene ne bon sam ene ne be because say wo gina ototo bo park so but also wo hwe no wa mi we you know we what you say me hwe be ma we be ma we what you say wo hwe be ma na jo han aso na mo tra tra mo ye metwe aso na mo mu nsia nyansa la me say de be osa beka ya na me ma me pese me kan mo so che say me ma bon ne oh ba me de ne say ma ba me pie me o se wa ma so do kwa dem ensi oba so pe etu me mu say wo tu mi kwa che be ma wo ba no tu che wo ba no dia se ne wo na tu mi ati say wo tiri wa na me ne sha sa ka bre no because be wa fe wo pro nya no was a big guy me bi sa wo nim se be ma no onu wi wo se ai wa ehunu wo se ai me hu ye no na me ne na atawi ena wo ya na wo ya dan ena wo ye fa means some but na chin so ko be ye on wadin ka beti ase ajina me de me ya na me ma no na me na be ma no because we nyina wo I say so do you it is one to me anyina wo na so hu de wo pe wa brabom na ma be be ma fun bi akosampa ni bi e fa no say wo life ye wa wo ye adwuma ade chi na ba ye de e be jo fe so e be to kokwa mo no ma no pa apɛ mu bi amoa na no mo na mo teto na bi ye ma obi dia wa he usu kakra na wo kwa de ja wo kwan ye no ano mo mani na ho akua mako eya na eya mareho eya mareho o so wasa no na da ti na ye ne sa why no oba papa o le eya kwan ya bishi he o le aya ne bi bishi he to aso na de ade why no oba papa na enya sa anka asem we ya asem a esese ye kohun we ye ntokwa a esese ye kohun oba a woni no ewo ho a woni na wo o se wo tu kwan eti kwan tuo na wo tuo no ana wo de ba ma wo ne wo ye na wo de akwala na bre wo we eye ntokwa ma nya anko
me koi kra masa ba was it call? enti ankadia baby ankadia ni awrapo samu bi yima ankadia na wei yese ko frenia ada na mo pese mo wu fun sa wo be bodua wo we ho ye be bodua ya sem na ye ka no ele fa me ko court ye ko gina da kam mo ka say sem na ye de ko gina da kam e ko ye yere ho no ebi ni we no ya hwe na ni ko e betina tu nya wo ye ye bi ni we nya wo ye ye bi ni we go we ni boy de o na wo ye asia ne say we asia ne say ye tufu ba bia wo ntie ye tufu wo ntie we kra me be ka so ma me ene wa busuafo ntuufo na se de wusi ye ntafuto ye de ma wo betie ni afuto yi wo betie no maami e papa yi mo baba me ade a wo ye yi efe ade a wo yi efe enti woni wo edua ne daaye woni abo ene daaye na wo kra wo ye be ma no akora no na wo ye mboso me nkono no sa akora ne ya ma wa hu na wani beje me ka je say or the boarding house as a ya yankora say akura 3 years and the boarding house say afi on sa afi no ntumi nkabi wotumi nka opese ma me nani ye ne ya sa ada na wo ye sa ada enti say wo je le ba no na wo de ne kọ na ma akọ no so ama wo anhu ni bie mu a eti wo so wo ba ya ne den che say no I know there wo so wo ba ka wa na ana no so wo ba hwe no ba bi ada ye de ye obi anya ndem emfa nya wo yonko efisa samre nsa wo be ma wa ma wa nhunu wo ba wo ebedrum rebi na wo ba no kra ba hwa ba ka to wo ma me na di wudwa ne yo wa ma wa nhu me fra no wa ma me na ebi na wo de ye wo be ma nya sa yima da na so da ye da na wo anya nko na wo num wi no ampanifo wo do num wi no so mu nyansa nyansa no efi mu ba wo num wi na wo mo wa adwene na emu dam na wani da ho agisa opesa ha agisa opesa unom na wodi di nkwase asam wo shed that katakata wani mpanifo bi nom so ma dwene wo fie so ma dwene mu da ho ne wo wo kekan oni ma papa na omode ye ada nkwa na anu wi masa jade o kekan no ne papa be so mu ale ye so mu na mra ne so mu a ho na abo se mra no enya wo dia na chi wa akola chi panini chi wodefo chi wo bia obi ensuro mra no enti wo dia twan ye nyina ye be hia aden ya da say ye kwa ma ne 0322498035 adawroma ofra lower with TV set the volume no tom wadawroma na ema make sa bread do why mesrew lower no nekasa I want to one car will be better one car catcher. Once on a worker say to would the young 0322498035 0243114497. Who didn't baby akasa free? I go to Diggins in the worm. Hello, we didn't baby akasa free. I Diggins in the worm. Papa do young call. I mean, Shram, the kind of beer and Timo and Yaku. You say, we have a gloom honor. We both have my pepper. I never make a change when you you before say, Akolano was here. I say, and you would not for 2 boarding house. Akolaki to a deal for 2 boarding house money. Tell him, for no who like Jessica and in penny for. If the baby Akolano will be a no. Oh, what do I say? Or the Akolani be back. Now, nobody no money, mamma. No, I will bow with me out. We are not. We about could be calling me, or something you be mamma. No, I didn't tell him. Can you not?